함께 기도하겠습니다. За хамтдаа залбирцгаая. 살아계셔서 역사하시는 하나님, 저희를 이 세상 죄악 가운데서 구원해 주시는 은혜 감사드립니다. Амьд байн ажиллаа хийдэг бурхан минь та биднийг энэ ертөнцийн гимнүгэл дундаас аварч өгсөн таны тэр нэгүүлсэлд баярлалаа. 또한 저희를 구원하셔서 주님의 몸된 교회 가운데서 하나님을 섬기며 형제 자매를 섬기는 삶을 살아갈 수 있도록 인도해 주시니 감사드립니다. Биднийг та аварч өгөөд өөрийн бий болсон чуулган дотор бурхан танд үйлчлэн мөн ахан дүүстэй үйлчлэн амьдрах энэ боломжийг олгосонд баярлалаа. 이번 특별히 사무엘 학교를 통해서 더욱 우리를 신앙적으로 성숙하게 해주시고 Энэ удаа Самуэль сургуулиар дамжуулан та бидний итгэлийг илүү төлөвшүүлж өгнө. 하나님의 뜻을 더욱 올바로 분별하여서 하나님의 영광을 위해 살아갈 수 있도록 인도해 주시는 것 감사드립니다. Бурхан таны хүслийг илүү таньж мэдээд бурханы алдрын төлөө амьдрч чадхад та биднийг удирдан чиглүүлж байгаад баярлалаа. 앞으로 남아있는 삶을 살아가면서 오직 하나님의 영광을 위해서 이 시간을 귀하게 사용할 수 있도록 인도해 주시고 Цаашдаа бид бүхэн зөвхөн бурхан таны төлөө, бурхан таны алдрын төлөө амьдрахад энэ цагийг үр бүтээлтэй өнгөрөөж чадхад та тусалж өгөөрэй. 우리의 삶을 통해서 영원한 삶을 살아낼 수 있도록 역사하여 주시옵소서. Бид бүхэн өөрсдийн энэ амьдралдаа мөнхийн амьдралыг бий болгож чадхад туслаарай. 오늘의 모든 시간 주 성령께 의지하오며 우리를 이 세상 죄악 가운데서 구원해 주신 예수님의 이름으로 기도드립니다. Өнөөдрийн бүхий л цаг хугацааг эзэн ариун сүнс танд даатгаад биднийг энэ ертөнцийн гимнүгэл дундаас аварч өгсөн эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. 에베소서 5장을 찾겠습니다. Ефес 5-аас харцгаая. 에베소서 5장 Ефес 5 15절로 16절 말씀입니다. 15 16 дугаар ишлэл. 15절로 16절 함께 읽겠습니다. Ефес 5-ын 15 16-г хамтдаа уншицгаая. Тиймээс та нар мэрэгэн бус хүмүүс шиг биш, харин мэрэгэн хүмүүсийн ёсоор хэрхэн алхаж буйгаа хянаж бай. Өдөр хоног цөвөн тул цагийг зөв ашигла. 세월을 아끼라라는 말씀을 하고 계십니다. Энд цагийг зөв ашигла гэж хэлж байна. 오늘 여러분들에겐 굉장히 딱딱한 시간이 될 수도 있습니다. За тэгэхээр өнөөдөр та бүхэнд энэ цаг бас илүү хүнд цагч болж магадгүй. 그런데 또 잘 귀 기울여 들으시면 인생 가운데 가장 귀한 시간이 될 수도 있습니다. За мөн та бүхэн илүү сайн чих тавин сонсоод үзэх юм бол та бүхний амьдралд бас нэлээд чухал нөлөөг үзүүлэх тийм чухал цагч болж болно. 그래서 주무시고 싶으시면 주무세요. Унтмаар байвал унтаарай. 근데 못 주무실 것 같아. Гэхдээ унтаж чадахгүй байх бас. 책상이 낮아서 앞으로 엎드리는 것이 힘들 것 같고 Одоо сандал нь юм налуу байгаа учраас одоо унтах юм бол урагшаа аяг бол мөргөж унана тийм ээ. 추워서 잠자는 것도 힘들 것 같아요. Тэгээ хүүтэн байгаа учраас дараад бас нэг 그래서 ноцоорохгүй байх. 목사님께서 계획을 잘 세우신 것 같아요. Тэгэхээр пастор ч гэсэн дээг сайн төлөвлөсөн юм шиг 여기를 байна. 춥게 만들어서 말씀을 잘 듣게 하자. Албаар хүүтэн заал барьж хагаад хүмүүсийг үг сайн сонсгохын тулд 아주 잘하신 것 같아요. их сайн төлөвлөсөн байж. 그래야 한 사람이라도 덜 좋을 거 아니겠어, 그죠? Тэгжиж бас нэг ч олон хүн ноцоорохгүй үг сонсон шүү дээ, тийм ээ. 그래도 자고 싶은 사람은 다 잡니다. За тэгсэн ч гэсэн унтмаар байгаа хүн бол унтчихл таа. 우리가 이 세상 가운데 사실 가장 중요한 것이 뭐냐면 시간입니다. Тэгэхээр бид бүхний энэ дэлхий дээр хамгийн чухал зүйл гэх юм бол энэ цаг хугацаа байгаа. 저도 이제 60년을 살아 보니까 더 시간이 얼마나 중요한지를 깊이 알게 됩니다. Миний хувьд одоо 60 хүрсэн болохоор энэ цаг хугацаа гэдэг зүйл ямар эрхэм үнэтэй вэ гэдгийг бүр илүү мэдэрж байгаа. 이젠 살아온 시간보다 이제 남아 있는 시간이 훨씬 더 짧습니다. Одоо амьдрсан цаг гэхээс илүү хойшдоо амьдрах цаг их богинохон байгаа. 여러분들은 살 날이 아직 많은 것 같으니까 이 시간에 대한 중요성을 깊이 생각하지 못할 수도 있는데 Та бүхэн бол одоо залуу байгаа, амьдрах цаг хугацаа их байгаа гэж бодож байгаа учраас энэ цагийн ач холбогдлыг бас нэх мэдрэхгүй байгаа. 우리의 삶 가운데 시간만큼 중요한 것은 없다라는 겁니다. Гэхдээ бидний амьдралд энэ цаг хугацаа гэдэг зүйлээс илүү чухал зүйл гэж 우리가 байхгүй. 무엇인가 시킬 때에도 시간을 물어보잖아요. Бид нар ямар нэгэн зүйл захиалахдаа бас цагийг нь асуудаг штэ дээ. 이거 언제까지 됩니까? За энэ хизээ дуусах вэ? 왜냐하면 시간이 그만큼 중요하기 때문에. Яагаад вэ? Цаг хугацаа тийм чухал болохоор. 이거 얼마나 걸려요? Хэр хугацаа шаарддаг вэ? 왜 물어봅니까? Яагаад ингэж асуудаг вэ? 빨리 되면 될수록 좋은 거니까. Аль болох хурдан дуусах тусам сайн болохоор тийм ээ. 그래서 노인과 아이의 차이가 무엇이냐? Тэгэхээр өндөр настай хүн болон балчир хүүхдийн ялгаа юунд байна? 시간의 차이라는 겁니다.
цаг хугацааны л ялгаа байгаа. 노인은 시간을 좀 더 보냈고 Өндөр настай хүн гэх юм бол цагийг их өнгөрүүлсэн байна. 아이는 아직 보낼 시간이 많이 있다라는 겁니다. Харин балчир хүүхдийн хувьд одоо цаг хугацаа өөрт нь их байна л гэсэн үг. 모든 것은 시간을 통과하면 변화가 생기는 겁니다. Тэгэхээр бүх зүйл энэ цагаар туулж байж л өөрчлөгддөг. 시간이 지나면 누구나 무엇인가는 되겠지만 Тэгэхээр цаг хугацаа өнгөрөх юм бол за хинч бай ямар нэгэн байдалд хүрдэг. 얼마나 더 나은 모습이 되느냐는 시간을 어떻게 활용하느냐에 달려 있다라는 겁니다. Гэхдээ хэр зэрэг би дээр дүр төрхтөө илүү сайн дүр төрхтөө болсон бэ гэдэг нь энэ цаг хугацааг би хэр үр дүнтэй ашигласан бэ гэдгээс хамаарж байгаа. 하루하루가 모여서 평생이 되는 거잖아요. Тэгэхээр өдөр хоног хоримтлагцаар байгаад энэ бүх насны амьдрал болдог тийм ээ. 시간은 모두에게 공평하게 주어지는 것입니다. Энэ цаг хугацаа гэдэг зүйл бол хүн болгонд ирэх тэгш өгөгдсөн зүйл. 근데 주님은 그 주신 시간을 어떻게 썼느냐를 평가하실 거라는 겁니다. Харин эзний хувьд энэ өгөгдсөн цаг хугацааг яаж хэрэгэлсэн бэ гэдгийг асууж байгаа юм. 우리는 성경 사사기에 보면 Бид бүхэн Библийн шүүгчд номон дээрээс харах юм бол 12명의 사사의 이야기가 나옵니다. шүүгчд номон дээр нийт 12 шүүгчийн түүх гарч байгаа. 근데 학자들은 그 사사들을 대사사, 소사사로 나누고 있습니다. Гэхдээ эрдэмтэд энэ шүүгчд номон дээр гарч байгаа шүүгчдийг хоёр хэсэгт ангилсан байдаг. 그 Их 기준이 шүүгч, баг 뭐냐는 шүүгч 거예요. 그 гэж. 기준이. За ялгсан одоо юу нь юу вэ? Хэмжүүр нь юу байсан бэ? 그들이 어떤 삶을 살았느냐에 따른 분량에 따라서 나누어지고 있다라는 겁니다. Тэд ямар амьдралаар амьдрсан бэ? Энэ амьдралынх нь одоо төвшнөөр тэднийг ангилсан байна. 소사사의 분량은 아주 짧게 기록되어 있습니다. Тэгэхээр баг шүүгчдийн амьдралыг харах юм бол их богинохон түүх бичигдсэн байдаг. 왜? Ягаад? 별로 기록할 내용이 없는 거예요. Бичигдээд өгөх түүх тэдэнд байхгүй байсан болохоор. 능력이 없어서 소사사가 아니라 Тэгэхээр тэд нар хүч чадалгүйдээ баг шүүгчд болсон юм биш. 그들의 삶의 태도에 차이가 있었기 때문이라는 겁니다. Тэдний амьдралд ялгаа байсан учраас л тийм байгаа. 여기 보시면 Эндээс харах юм бол 일곱 번째 사사였던 야일 22년을 사사로 있었습니다. 7 дахь шүүгч болох Яир гэх хүн 22 жил шүүгч байсан. 그는 많은 아내와 성읍을 두었다고 기록하고 있습니다. За энэ хүний талаар Библиэлд гарахдаа олон их нэртэй байсан, олон одоо хотыг өөртөө авсан гэж байгаа. 사사로서의 사역보다는 자신과 가문에 더 집중한 모습을 보여주고 있습니다. Тэгэхээр шүүгчийн ажлаасаа илүү өөрийнхөө гэр бүл, өөрийнхөө удам ухсаад их анхаарсан гэсэн үг байна. 여기 입사는 7년을 사사로 지냈습니다. За Ибзан гэх шүүгч 7 жил энэ ажлыг хийсэн. 아들, 딸 각각 30명이 있었다는 말은 Энэ хүн тэгэхээр 30 хүү 30 охинтой байсан гэж гарч байгаа. Энэ нь 아내가 참 많았다라는 뜻이겠죠. бас л олон их нэртэй байсан гэсэн утгатай байна тийм ээ. 그리고 타국에서 며느리를 데려왔다라는 겁니다. Тэгээд харь улсаас өөр одоо эхнэрүүдийг бэрүүдийг авчирсан. 이방 결혼을 시켰다라는 겁니다. Тэгэхээр харь хүнтэй гэрлүүлсэн байна. 결혼의 방법에서도 잘못된 선택을 하고 있는 거죠. Тэгэхээр одоо хүүхдээ гэрлүүлэх энэ арга барил нь ч гэсэндээ буруутсан байгаа хэн. 근데 여기 엘론이라는 사람도 За мөн Елон гэх хүн 여기 이 사람은 더 설명할 것이 없다라는 겁니다. энэ хүний талаар энэ Библиэл дээр нэг их тайлбар бүр байхгүй. 아주 짤막하게 11절 한 절만 기록되어 있습니다. Их богинохноор ерөөсөө 11-р ишлэл дээр л энэ хүний түүхийг биччихсэн байна. 압돈이라는 사람도 8년을 사사로 지냈습니다. Энэ Абдон гэх хүн бас 8 жил шүүгч хийсэн. 근데 아들 40명, 손자 30명이 있었는데 그들에게 다 나귀를 줄 만큼 부자였다라는 걸 이야기하고 있습니다. Энэ шүүгч болохоор 40 хүү 30 ачтай байсан. бүгдд нь гэхдээ илжиг унуулсан гэж хэлж байгаа. 이들을 합치면 47년이라는 세월입니다. Тэгэхээр энэ хүмүүсийн шүүгч хийсэн цаг хугацааг нь тооцох юм бол 47 жил болж байгаа. 근데 입다라고 하는 한 사람, Гэтэл энэ Епта гэх ганц шүүгч 이 사람은 6년을 치리했는데 энэ хүн 6 жил энэ ажлыг хийсэн. 훨씬 더 많은 내용이 분량들이 기록되어 있다라는 겁니다. Гэхдээ энэ Епта гэх хүний талаар маш олон түүх Библиэлд гарч байгаа. 같은 시간을 보냈더라도 Тэгэхээр яг адилхан цаг хугацааг өнгөрүүлж байгаа ч 남는 것은 다르다라는 것을 우리한테 보여주고 있잖아요. үлдэж хоцорж байгаа зүйл нь өөр гэдгийг бид бүхэнд харуулж байгаа хэн. 여러분도 이 사무엘 학교를 지금 현재 4일째 보내고 있습니다. Та бүхэн ч бас энэ Самуэль сургуулийг одоо 4 дахь өдөртөө өнгөрөөж байна. 이 시간을 어떻게 보내느냐에 따라서 그 결과는 달라집니다. Энэ цаг хугацааг яаж өнгөрүүлэх вэ гэдгээс шалтгаалan үр дүн нь өөр байна. 어떻게 준비했느냐에 따라서 그 결과는 달라지는 겁니다. Яаж бэлдсэн бэ гэдгээс шалтгаалаад үр дүн нь өөр байна. 이걸 충분히 준비한 분들도 계실 겁니다. Тэгэхээр хангалттай сайн бэлдсэн хүн ч байгаа. 근데 그 준비하는 시간을 흘려보냈지만 그 속에서 그 시간을 내 것으로 만든 사람은 많지 않다라는 겁니다. Тэгэхээр хангалттай их бэлдсэн боловч бэлдэж байгаа цаг хугацааг өнгөрүүлж байгаа боловч энэ өнгөрүүлж байгаа цаг хугацаанд дотроос
юг өөрийн болгосон бэ? Альва зүйлийг өөрийн болгосон хүн нь цөөхөн байгаа. 그 시간을 내 것으로 만든 사람은 Энэ цаг хугацааг өөрийн болгосон хүн 좋은 결과가 나타날 수밖에 없을 거예요. тэр хүнээс сайн үр дүн гарахаас өөр аргагүй байна. 같은 시간을 보내더라도 남는 것은 다르다라는 겁니다. Тэгэхээр бид нар адилхан цаг хугацааг өнгөрүүлж байгаа ч бидэнд үлддэг зүйл нь ялгаатай байна. 뭐라고요? Юу гэнэ үү? 같은 시간을 보내더라도 남는 것은 다르다. Адилхан цаг хугацааг өнгөрүүлж байгаа ч үлддэг зүйл нь өөр. 그죠? Тийм ээ. 오늘 똑같은 하루가 지나갑니다. Өнөөдөр бүгдд нь яг адилхан нэг өдөр өнгөрж байгаа. 그러나 Гэвч 남는 것은 다르다라는 거. хүн болгонд дотор нь үлдэж хоцорж байгаа зүйл нь өөр өөр. 맞습니까? Энэ зөв үү? 그거 항상 생각해야 된다. Тэгэхээр бид нар үүнийг үргэлж бодох хэрэгтэй. 남는 시간을 만들어야 되는 거예요. Тэгэхээр өөртөө юм үлдээдэг цаг байх хэрэгтэй. 주님은 33년 사셨습니다. Эзэн бол 33 жил амьдарсан. 그죠? Тийм биз дээ? 아주 짧잖아요. Их богино хугацаанд амьдарсан баг. 그것도 3년 반이라는 시간밖에는 공생애를 하지 않으셨습니다. За тэгээд 3.5 жил л өөрийнхөө ажлыг гүйцээсэн. 그렇지만 그 생애는 태산과 같이 많잖아요. Гэвч түүний амьдрал нь тэр чигтээ өндөр уул мэтэл их зүйлийг үлдээсэн. 우리의 시간도 그렇다는 거예요. Бидний цаг хугацаач бас адилхан байна. 주님은 우리의 시간의 길이가 아니라 영적인 의미를 물어보실 거라는 겁니다. Тэгэхээр эзэн бидний энэ цаг хугацаа хэр их урт цаг хугацааг өнгөрүүлсэн бэ гэдгийг биш, харин хэр зэрэг сүнслэг зүйлийг үлдээсэн бэ гэдгийг асууж байгаа хань. 미국에 짐 엘리엇이라는 선교사가 있었습니다. Америкийн Jim Elliot гэх сайн мэдээ тараагч байсан. 그는 복음을 한 번도 듣지 않은 에콰도르에, Энэ хүн сайн мэдээ нэг ч удаа орж байгаагүй Эквадорт. 그것도 아우카족이라고 하는 그들에게 이 복음을 전하려고 그곳으로 들어갔습니다. За Аука гэдэг тэр овгийнханд энэ сайн мэдээг тараахын тулд тийшээ явж орсон. 위험을 알면서도 Аюул учрна гэдгийг мэдчихсэн. 잘못하면 죽임을 당할 수 있다는 것도 알면서도 Хэрвээ хэрэг буруутвал өөрөө алуулагч боломжтой гэдгийг мэдчихсэн. 그는 주님의 사랑으로 그들에게 복음을 전하기 위해 다가갔다가 결국에는 죽임을 당합니다. Гэвч эзний хайраар тэр хүн хөтлөгдөн тэр хүмүүст сайн мэдээг тараахын тулд тэнд очиод тэндээ тэдэнд алуулсан. 그는 이렇게 이야기했습니다. Тэр хүн ингэж хэлсэн ба. 영원한 것을 얻기 위해 일시적인 것을 버리는 자는 결코 어리석지 않다. Мөнхийн зүйлийн төлөө хэсэг хугацааны зүйлийг орхидог хүн эцтэй мунхаг хүн биш ээ. 여기 이러한 이야기가 있습니다. Энд ийм үг бас байгаа. 함께 읽겠습니다. Хамт уншия. Би урт наслахыг хүсэхгүй байна. Утга учиртай амьдралыг л надад хайрлаач. Таны адил эзэн Есүс минь. 짐 얼리엇의 신앙 고백입니다. Тэгэхээр энэ Jim Elliot гэх хүний итгэлийн үчил байна. 그의 일기 속에 기록되어 있는 말입니다. Түүний өдрийн тэмдэглэл дээр нь бичигдсэн байсан үг. 그는 이렇게 얘기하고 있잖아요. Энэ хүн ингэж хэлж байгаа. 29세에 아주 젊은 나이에 죽었습니다. 29 наснда их залуудаа энэ хүн амиа өргөсөн. 오래 사는 것보다 예수님처럼 의미 있고 풍성한 삶을 살게 해달라는 간절한 기도를 하고 있습니다. Урт наслахаас илүү Есүстэй адил утга учиртай тийм л амьдралыг надад хайрлаач гэж залбирж байгаа. 시간의 길이보다 Тэгэхээр цаг хугацааны уртаас илүү 삶의 가치와 그 열매를 원하는 삶을 바랬던 겁니다. амьдралын үнц нь болон тэр амьдралаас ургах үр жимсийг илүү ихээр хүсэмжилсэн байгаа хань. 이와 같이 우리 시대에도요. Тэгэхээр үүнтэй адилхан бидний энэ цаг үед ч бас 세월을 아끼라고 주님은 말씀하시는 겁니다. цагийг зөв ашигла гэж эзэн бидэнд хэлсэн байна. 왜? Ягаад? 때가 악하기 때문에. Өдөр хоног цөвөн учраас. 그래서 이것이 뭔 얘기냐면 모든 기회를 충분히 살리라는 겁니다. Энэ нь тэгвэл юу гэсэн утгатай вэ? Боломж бүрийг бүрэн ашигла гэсэн үг байна. 우리의 시간은 Бидний цаг хугацаа бол 무한정 있는 것이 아닙니다. эн чин хязгааргүй биш шүү дээ. 계속해서 주어지는 것이 아닙니다. Энэ цаг хугацаа үргэлжлүүлэн бидэнд өгөгдөөд байх зүйл биш. 반드시 그 끝이 있는 겁니다. Гарцаагүй цаг хугацаанд эцэс төгсгөл гэж байгаа. 정해져 있는 시간이 있다라는 거예요. Тэгэхээр хязгаарлагдмал цаг байх юм. 그러므로 그 시간을 어디에 쓸지 우리는 잘 선택해야 된다라는 겁니다. Тэгэхээр ийм цаг хугацааг би юунд илүү зарцуулах вэ? 여기 Би 보시면 өөрөө түүнийг сонгох хэрэгтэй. 이렇게 시간이 있습니다. За эндээс харах юм бол 우리 ингэ цаг 모두에게 байна. 주어진 시간입니다. Бид бүхэнд бүгдэд нь өгөгдөж байгаа цаг хугацаа байна. 그런데 여기에 Гэхдээ энд 크로노스의 시간이 있습니다. Кронос гэх цаг хугацаа 이건 байна. 일반적으로 흘러가는 시간입니다. Энэ бол зүгээр ердийн өнгөрч байгаа цаг хугацаа хэлсэн үг. 이 시간 속에서 우리는 카이로스의 시간을 만들어야 되는 거예요. Тэгэхээр энэ цаг хугацаанд дотроос бид нэр Кайрос цаг хугацааг бүтээх ёстой. 하나님의 시간인 겁니다. Тэр нь юу вэ? Бурхны цаг хугацаа. 세월을 아끼라는 거예요. Тэгэхээр цагийг зөв ашиглаж 그래서 байгаа. 크로노스는 일반적인 시간을 말하는 것이고 Тэгэхээр энэ хороноос гэдэг нь энэ ердийн урсаж өнгөрж байгаа цаг хугацаа. 카이로스는 하나님의 때를 말씀하는 겁니다. Харин Кайрос гэдэг нь Бурхны цагийг хэлж байгаа. 우리는 일반적인 시간을 살아가고 있지만 Бидний хувьд одоо ердийн цаг хугацаанд амьдарч байна. 그 속에서 또한 하나님의 때를
지나고 있는 거예요. Гэхдээ энэ цаг хугацаанд дотор бид нар Бурхны цаг хугацаагч бас өнгөрүүлж байгаа хан. 그래서 기회를 붙잡아 의미 있게 살아야 되는 겁니다. Тэгэхээр бид нар боломжоос зуурч утга учиртай амьдрах ёстой. 악한 세대 속에서 주어진 기회를 놓치지 말고 지혜롭게 사용하라는 겁니다. Энэ хорон муу ертөнцид бид нар боломжийг алдалгүй боломжоос зуурч ухаалгаар амьдрах гэж байгаа хан. 원자라는 거 아시죠? За атом гэж мэдэн тийм ээ. 원자는 물질을 이루는 가장 기본적인 아주 작은 단위입니다. За атом гэж байгаа зүйл бол одоо эд материаллык зүйлийг бүрдүүлэх хамгийн ихний одоо зүйл байгаа. 더 이상 쪼갤 수 없는 아주 작은 원자예요. Одоо үүнийг илүү хэсэгчилж одоо хуваах боломжгүй хамгийн жижиг хэсэг нь атом. 이게 눈에 보이지도 않고 아무것도 아닌 것 같지만 Тэгэхээр энэ атом өөрөө бол нүдэнд харагдахгүй өөрөө бол юу ч биш юм шиг 이걸 모아 가지고 폭발시키면요 엄청난 힘이 나온다는 거예요. За гэхдээ энэ атомыг хоримтлуулж байгаа, цуглуулж байгаа түүнийг дэлбэлэх юм бол, тесрүүлэх юм бол, тэр тесрэх юм бол асар их үр нөлөөг харуулдаг. 핵폭탄이 그거잖아요. За цөмийн бомбог бас тийм шүү дээ. 원자를 모아서 Энэ атом хоримтлагдаж. 그것을 폭발시킬 때 Тэгээ түүнийг дэлбэлэхэд 엄청난 파장을 일으키는 거잖아요. асар их одоо нөлөөг үзүүлж байгаа. 그것처럼 우리가 일상 가운데 만나는 사람들 За үүнтэй адилхан бидний энэ өдөр тутмын амьдрал дээрээ учирж байгаа хүн 그냥 지나가는 것 같지만 зүгээр нэг өнгөрж байгаа юм шиг боловч 절대 우연이 아니라는 겁니다. огтхонч санамсаргүй зүйл биш байна. 그런 것들을 우리는 붙잡아야 된다. Тэгэхээр ийм зүйлсээс бид нар барьж тогтоох хэрэгтэй. 사도행전 3장에 보면 Үйлс 3 дээрээс харах юм бол 베드로가 성문으로 들어갈 때 성문 어귀에 안증뱅이가 있었습니다. Петр одоо хотын хаалгаар нэвтэрж ороход тэр хотын үүдэнд одоо суун говчтой хүн байсан. 그를 일어나 걸으라고 그 기적을 나타냅니다. Түүнтэйгээ хилдэг бос алах гэдэг гайхамшигаа үйлддэг. 그 기적을 통해서 Тэр гайхамшгаар дамжуулан 사도행전 4장에 보면 Үйлс 4 дээрээс харах юм бол 5천 명의 구원받는 역사가 일어나는 겁니다. 5,000 хүн аврагдж байгаа тийм үйлс гарч байгаа. 그 안증뱅이 한 사람을 이렇게 세웠는데 Тэгэхээр уйман тэр суун говчтой нэг хүнийг босгосон. 5천 명이 구원받는 역사가 일어나잖아요. Гэтэл тэр ганц үйл явдлаар 5,000 хүн аврагдж байгаа. 한 사람의 치유의 사건이 복음을 선포하는 문을 열어줬던 겁니다. За тэгэхээр нэг хүнийг эдгээсэн тэр үйл явдал энэ сайн мэдээ илүү эрчтэй тараагдах үүд болсон байна. 그래서 주어지는 기회를 붙잡는 것. Тэгэхээр өгөгдөж байгаа боломжоос зуурах, 그래야 우리는 특별한 순간을 맞이할 수 있다라는 겁니다. боломжийг атгах чадвал бид нар онцгой цаг мөчтэй байх болно. 그래서 세월을 아끼라. Тэгэхээр цагийг зөв ашигла. 때가 악하니라 그랬습니다. Өдөр хоног цөөн тул гэж байгаа. 왜? Яагаад? 시간은 곧 결과를 만들어내기 때문입니다. Энэ цаг хугацаа үр дүнг бүтээдэг болохоор 지금 우리가 겪고 있는 좋지 못한 일들, одоо бидний туулж өнгөрүүлж байгаа таагүй зүйлс. 그 좋지 않은 결과들은 Тэр таагүй үр дүн 시간을 그냥 흘려보내서 쌓여서 만들어진 결과라는 겁니다. яагаад вэ? Бид нэр цаг хугацааг зүгээр л өнгөрүүлсэн учраас тэр цаг хугацаа хоримтлагцаар байгаад л одоо ийм үр дүнд хүрсэн хэрэг байгаа. 내가 시험을 잘 못 봤습니다. Би шалгалтаа муу өглөө. 왜 잘 못 봤을까요? Би яагаад муу өгсөн бэ? 그렇죠. Тэ 시간을 내가 잘못 보냈기 때문에. цагийг би зөв өнгөрүүлээгүй учраас 쉬워요. амархан шүү дээ. 그죠? Тийм багт 내가 지금 어려운 얘기하고 있는 것 같은데 쉬운 얘기야. би одоо хэцүү юм ярьж байгаа юм шиг боловч амархан л юм ярьж байна. 이해되시죠? Ойлгож байгаа сте та бүхэн. 눈 감지 말고 Нүд танихгүй шүү. 눈을 크게 뜨고. Нүдээ бүлтээлгээд. 처음부터 눈 감고 있는 사람 있어? За бүр эхэлсэн цагаас хойш аниатай байгаа хүн байна. 그러면 진짜 에어컨 틀라고 할 겁니다. За тэгвэл жинхнээсээ одоо хүүтнэр үлээлэг гэж хэлээ шүү. 나는 손이 시리네. 손이 시려. 예. 손이 시려. Миний гар одоо бээрж байна. 야, 춥다고 나는 그냥 하는 소리인 줄 알았는데 진짜 춥네. Хүүтэн гэдэг харна одоо нэг итгэхгүй байсан нэрнгээсээ хүүтэн байж. 네. 시간을 제대로 쓰지 못해서 За тэгэхээр цаг хугацааг зөв ашиглаагүйгээс 나오는 결과라는 거예요. одоо гарч ирдэг үр дүн бий. 그런 상처와 그런 실패를 다시 겪지 않으려면 Тэгэхээр тийм шарах болон тийм одоо алдааг би дахин давтахгүй байя гэвэл 시간을 그냥 흘려보내는 것이 아니라 энэ цаг хугацааг би зүгээр л нэг урсгаад өнгөрөөх биш. 적극적으로 그 시간을 잘 활용해야 된다는 거예요. Харин би өөрөө идэх санаачлагтайгаар энэ цагийг зөв ашигладаг байх хэрэгтэй. 그럼 우리는 어떻게 시간을 활용해야 될까? Тэгвэл энэ цагийг бид нар яаж ашиглаж өнгөрөөх вэ? 영원히 남는 것으로 만들어야 된다는 겁니다. Энэ урсаж өнгөрч байгаа цаг хугацааг бид нар мөнхөд үлдэх зүйл болгож хувиргах хэрэгтэй. 그러면 영원히 남는 게 뭘까? Тэгвэл мөнхөд үлдэх зүйл гэдэг нь юу вэ? 말씀. Үг, 영혼을 구원하는 일. сүнсийг аврах ажил, 교회에서 함께 주님을 위해 일하는 것.
Мөн чуулганда хамт эзний төлөө ажиллаж байгаа. 시편 19편 9절에 이렇게 말씀하십니다. Дуулал 19-ийн 9 дээр ийм ишлэл гарч байгаа. 여호와를 경외하는 도는 정결하여 영원까지 이루고 그러셨습니다. Эзнээс эмээхүйн цэвэр мөнхөд оршдог гэж байгаа. 적극적으로 시간을 사용하지 않으면 Тэгэхээр би өөрийн хүслээр өөрийн бас идэвх чармайлтаар энэ цаг хугацааг ашиглахгүй л 그 시간은 결국에 죽은 시간이 되는 겁니다. энэ цаг хугацаа эцсийн надад үхмэл цаг л болох болно. 주님 오실 때가 얼마 남지 않았습니다. Эзэн ирэх нь одоо л ойрхон байгаа тийм ээ. 베드로전서 4장 7절에 1-р Петр 4-ийн 7 дээр 만물의 마지막이 가까웠으니 бүх юмсын төгсгөл ойр ирчгээд байна. 그러므로 너희는 정신을 차리고 근신하여 기도하라. Тиймээс бодлоготой залбиралдаа эрүүл байхтун гэж байгаа. 만물의 마지막에 가까워짐을 보면 볼수록 За тэгэхээр бүх юмсын төгсгөл ойртож ирэх чинээгээр 우리는 더욱 시간을 귀하게 사용해야 된다라는 거예요. бид нар энэ урсан өнгөрч байгаа цаг хугацааг илүү эрхэмлэж, илүү зөв ашиглах хэрэгтэй. 정신을 차리고 시간을 구하고자 하지 않으면 Би бодлоготой байж, ухаан сэргэг байж явахгүй л бол 나에게 주어진 시간은 그냥 흘러간다라는 겁니다. надад өгөгдөж байгаа цаг хугацаа бол зүгээр л урсаад өнгөрнө. 그래서 삶의 8가지 관리 요소라는 이 내용으로 여러분에게 말씀을 드리고자 합니다. Тэгэхээр одоо амьдралын менежментийн 8 чухал хүчин зүйл гэсэн ийм сэдвээр та бүхэнд үгнээс хэлж өгөх гэж байна. 모든 사람에게 시간은 일반적으로 주어지지만 Бүх хүнд энэ цаг хугацаа бол бүгдд нь адилхан өгөгддөг. 어떤 사람은 시간에 떠밀려 사는 사람이 있고 Хэн нэг нь энэ цаг хугацааны урсгалд туугдж амьдардаг. 어떤 사람은 그 시간을 통제하면서 사는 사람이 있다라는 겁니다. Харин хэн нэг нь энэ цаг хугацааг захирж 자, амьдардаг. 지금부터 잘 생각해 보세요. Одооноос та бүхэн нэг сайн бодоорой. 나는 시간에 지금 떠밀려 살고 있진 않는가? Би одоо энэ цагийн урсгалд туугдж амьдарч гин үү? 나는 시간을 내가 통제하고 내가 움직이고 있는가? Аль эсвэл энэ цагийг би өөрөө захирж гин үү? Би өөрөө энэ цагийг хөдөлгөж байна уу? 생각해 봐야 돼요. Бодож үзэх хэрэгтэй. 여기 에드워드 영이라는 사람이 이렇게 말했습니다. Энэ Эдвард Йосеф гэх хүн ингэж хэлсэн байгаа. 낭비된 시간은 생존한 것이고 Цаг үрсэн бол амьд үлдсэн л хэрэг. 이용한 시간은 삶을 산 것이다. Харин цагийг ашигласан бол амьдэрсэн хэрэг гэж байгаа. 야, 유명하죠. Их сайхан үг багц. 이게 뭔 뜻일까? Энэ ямар утгатай бол? 그냥 존재하는 것은 Тэгэхээр зүгээр нэг оршин байх нь 아무것도 선택하지 않고 가만히 있는 것이고 ямар ч нэг сонголт хийхгүй зөв зүгээр л байж байгаа нь. 삶을 산다는 것은 За амьдрна гэж байгаа нь 스스로 선택하고 행동하며 앞으로 나아가는 것이다. өөрөө сонголт хийж, өөрөө хөдөлж, өөрөө урагшлахыг хэлж байгаа. 자, 이런 거와 같은 겁니다. Ийм зүйлтэй адилхан. 오늘 아침에 일어나서 기도했어요, 안 했어요? Өглөө та бүхэн босоод залбирсан уу? 성경 읽었어요, 안 읽었어요? Библийг уншсан уу? 묵상했죠? Тунгаан бодсон тийм ээ? 이게 정해져 가지고 내가 그냥 이끌려서 어쩔 수 없이 일어나 가지고 기도하고 성경을 읽은 사람. За ингэж нэг тогтоогдсон зүйлийн араас одоо яах ч аргагүй дээ тийм ээ? Хүчээр босоод, хүчээр залбираад, хүчээр нэг Библи уншиж тунгаан бодсон хүн. 그건 생존한 거예요. Энэ хүн бол зүгээр л арай ядан амиа авч яваа хүн. 알떡스노? 그런데 Харин 삶을 산다는 것, жинхнээсээ амьдрах гэдэг нь 스스로 선택하는 것. өөрийн хүслээр сонгох. 내가 일어나서 기도해야지. За би босъё, залбирая. 내가 성경 읽어야지. За би Библи уншия. 스스로 본인이 선택해서 일어나서 기도하고 성경 읽고 묵상하고. Өөрийн хүслээр өөрөө хүсэж, өөрөө босож, өөрөө залбираад, өөрөө уншиж тунгаан бодох. 이거는 시간을 붙잡은 사람인 거예요. Энэ бол тэр цагийг зуурж барьж байгаа хүн байна. 근데 하라고 하니까 Харин тэг гэж байгаа болохоор 어쩔 수 없이 일어났어. бүр яах ч аргагүй хүчээр болсон. 그리고 기도했어, 졸면서. Тэгээ нэг нойрмоглон байран залбираад 성경 읽으라 그러니까 그냥 읽는 거야. Библи унших гэсэн юм болохоор уншаад. 이건 뭐예요? Энэ юу вэ? 그냥 존재하는 거. Энэ бол зүгээр л нэг оршиж байгаа хэрэг. 지나가는 시간이. Энэ бол цагийг зүгээр урсгаж байгаа хэрэг. 여기 대학생들 많죠. Энд оюутнууд олон байгаа тийм. 아침 큐티 나갑니다. Өглөө QT-д явдаг. 그죠? Тийм үү? 그래서 10월 달, 11월 달면 난리가 나요. Тиймээс 10, 11 сард яста боо юм болдог. 뭐 영적 전쟁이라는가 뭔가. Сонслог юу, дайн гэлөө, өрсөлдөөн ч гэлөө. 그래서 많이 나와야 돼. Айл олуулаад оролцох 그러니까 хэрэгтэй. 막 나오자고 막 해가지고 나와. За тэгэл цуглуулъя, бөө одоо илүү олуулаад цуглая гэл ингээл цуглуулдаг. 그거 딱 끝나면요. За тэр дуусгаар харин 쑥 빠져버려. бүр оролцох нь багасчдаг. 그죠? Тийм биз дээ. 맞아 안 맞아요? Зөв буруу юу? 그럼 거기에는요
어떤 사람이냐? Тэгвэл тэр ямар хүн бэ? 그냥 존재하는 사람. Тэр хүн бол зүгээр оршиж байгаа хүн. 어쩔 수 없이 끌려 나온 사람. Яах ч аргагүй нэг хүчээр л явж байгаа хүн. 시간 낭비예요, 시간 낭비. Энэ цагийг үрж байгаа хүн бахна. 맞죠? Зөв үү? 근데 본인이 Харин өөрийн хүслээр 선택해서 이거 진짜 필요한 거야. өөрөө түүнийг сонгож энэ надад нэрэ хэрэгтэй. 내가 정말 하나님 앞에 바뀌어야 돼. Би үнэхээр бурхны төлөө өөрийгөө ингэж өөрчлөх хэрэгтэй. 내가 정말 주님을 위해서 살겠어. Би үнэхээр эзний төлөө амьдрах хэрэгтэй. 본인이 일어나서 Өөрийн хүслээр 본인의 босож 발로 өөрийн хөлөөр 나가는 사람은 өөрөө хүсээд зориод гарч байгаа хүн. 한 번도 빠지지 않고 나갈 수 있어요. Тэр хүн бол нэг ч удаа таслахгүй явж чадна. 몸이 아파도 일어날 수 있어요. Биеийн нөвцөн ч тэр хүн босож чадна. 왜? Яагаад? 본인이 선택한 것이기 때문에. Өөрөө хүсээд тэгж байгаа учраас. 본인이 결정한 것이고 Өөрөө шийтсэн болохоор. 본인의 그 삶을 살아내기 위해서 Өөрөө тийм амьдралаар амьдрах гэж 행동하는 것이기 때문에 тийм үйлдэл хийж байгаа 그건 учраас. 자기 것이 되는 거예요. Тэр нь яг өөрийнх нь зүйл болж үлдэнэ. 쉽죠? Амархан багц. 그러니까 내가 이것을 선택하고 내가 이걸 붙잡느냐 그건 나 개인에게 달려 있는 거예요. Тэгэхээр үүнийг би сонгох уу, үүнээс би атгаж авах уу, үгүй юу гэдэг нь тухайн хүний өөрийнх нь сонголтоос хамаарах нь байна. 근데요, 생존할 뿐인 사람들은 아무 일이나 자신에게 일어나지 않도록 허용은 하지만 За тэгэхээр зүгээр нэг оршин байгаа хүн өөрт нь ерөөсөө юу ч тохиолдсон хамаагүй гэж зөвшөөрчдөг. 삶을 사는 사람들은 자신을 위해서 일이 일어나게 한다라는 겁니다. Харин жинхэнэ амьдралаар амьдарч байгаа хүн бол өөрийнхөө төлөө өөртөө ажил гаргадаг бахан. 그저 생존하는 사람은 Харин зүгээр нэг оршин байгаа хүн бол 주어진 환경에 갇혀서 өөрт нь тулгарч байгаа тэр орчин нөхцөлд 거기에 머물러 버리는 거예요. түүндээ зүгээр л зогсонгүй байдалтай 근데 байдаг. 삶을 사는 사람은 Харин амьдарч байгаа хүн бол 환경에 흔들리지 아니하고 нөхцөл байдлаас болж үл 그 ганхна. 환경을 뛰어넘는 삶을 살아간다라는 거예요. Тэр нөхцөл байдлыг харин давуулан гарч амьдрна. 이것이 다른 거예요. Үүгээрээ ялгаатай. 그래서 내가 선택하고 결정하고 그걸 행하는 것. Тэгэхээр би өөрөө хүсэж өөрөө сонгож үйлдэх. 거기에는 엄청난 능력이 있는 거예요. Түүнд бол асар их хүч байдаг. 여기에 보시면 Эндээс харах юм бол 헨리 웨즈워즈 롱펠로우라고 하는 사람이요. за энд одоо Henry Wadsworth гэдэг хүн. 삶은 참되다. Амьдрал үнэн байна. 삶은 진실하다. Амьдрал шудраг байна. 무덤은 삶의 목표가 아니다라는 말을 했어요. Оршуулах газар амьдралын зорилго биш ээ гэж хэлсэн. 이 얘기가 뭐냐면 Энэ юу гэсэн үг вэ? 우리는 죽기 위해 사는 것이 아니라는 거예요. Бид үхэхийн төлөө амьдарж байгаа юм биш ээ гэсэн. 그럼 무엇을 위해 사는 거냐? Тэгвэл би юуны төлөө амьдарж байгаа юм бэ? 의미 있는 일을 하기 위해서 사는 거라는 거예요. Би үн цэнтэй утга учиртай зүйлийн төлөө амьдарж байгаа. 우리는 먹기 위해서 사는 것이 아니는 거예요. Бид амьдрахын тулд идэхийн тулд амьдардаг юм биш. 좋은 것을 보기 위해서 사는 것이 아닌 거예요. Бид нүд баясгах зүйлийг харахын тулд амьдардаг юм биш. 내 몸을 즐겁게 하기 위해서 사는 것이 아니라는 거예요. Би өөрийнхөө биеийг нэг баярлуулж баясгахын тулд амьдардаг хэрэг биш. 정말 내 삶의 의미와 가치 있게 살아야 된다는 거예요. Үнэхээр би өөрийн энэ амьдралаар үн цэнтэй утга учиртай амьдрах ёстой. 그러기 위해서는 존재하는 것이 아니라 살아가야 된다는 거예요. Тэгэхийн тулд би зүгээр л оршдог байх биш, харин амьдрсан шиг амьдрдаг байх хэрэгтэй. 따라해 보겠습니다. Дагаад нэг хэлье. 존재하는 것이 아니라 실수를 인정하고 거기에 얽매이지 않고 실패해서 배우는 사람인 거예요. Алдаагаа хүлээн зөвшөөрөөд за түүндээ хүлээтэй байдаг биш, харин тэр алдаа дутагдлаа нөхөж засдаг хүн байх. 그래서 삶을 관리하려면 Тиймээс би амьдралаа удирдъя гэвэл 선택의 자유를 적극적으로 활용해야 된다. энэ сонголтоо би зөв ашигладаг байх хэрэгтэй ах. 그래서 피하지 말고 Тиймээс зайлсхийх биш. 선택하고 책임지라는 거예요. Харин би өөрөө сонгож өөрөө хариуцлага үүрч явах хэрэгтэй. 그것이 우리한테 절대적으로 필요하다는 겁니다. Энэ нь бид бүхэнд зайлшгүй хэрэгтэй зүйл байна. 그리고 두 번째는 Тэгээ хоёрдугаарт нь 변화입니다. өөрчлөлт. 생존이 아니라 삶을 선택한다는 것은 잘하고 변화되는 겁니다. За тэгэхээр би оршин байх биш, харин амьдрах сонголтыг хийж байгаа нь өсөж өөрчлөгдөх утга учирыг харуулж байгаа. 왜 많은 사람들이 변화하고 싶은데 변화되지 않을까? Яагаад олон хүмүүс уг нь бол өөрчлөгдөхийг хүсдэг гэхдээ яагаад өөрчлөгддөггүй вэ? 자, 지금부터 잘 들어보세요. Одооноос та бүхэн нэг сайн сонсоорой. 난 저 사람처럼 되고 싶은데 왜 안 될까? Би тэр хүн шиг болмоор байна. Гэтэл яагаад болдоггүй юм 왜 бол? 내가 변하지 않을까? Би ер нь яагаад өөрчлөгддөггүй юм бол? 왜 변하지 못한다고 생각하세요? Ер нь яагаад өөрчлөгддөггүй гэж бодож байна. 자, 잘 들어봐요. За сайн сонсоорой. 이거 잘 들어야 돼. Энийг сайн сонсох 내가 хэрэгтэй. 왜 변하지 못할까? Би яагаад өөрчлөгдөхгүй байна? 왜 변하지 못한다? 야가 өөрчлөгддөггүй юм бол 행동을 해야 돼요. 행동해야 돼요. 그래, 그것도 맞아. За тэр ч зөв. 또 Өөр
변화를 두려워하는 거예요. Өөрчлөлтөөс айдаг. 왜? Ягаад? 새로움에 익숙지 않으니까. Шин зүйлд дасахад хэцүү учраас. 우리는 자신이 익숙한 것에 갇혀가지고 나오기를 싫어하는 겁니다. Бид нар өөрийнхөө нэг дасчихсан, дадчихсан зүйлд орчоод тэндээсээ гарахыг хүсдэггүй. 그런데 지루한 안전보다 Харин одоо тийм нэг залхмаар аюулгүй амар тайван байдлаас илүү 성장하는 변화가 우리에게는 필요하다라는 거예요. өсөх тийм одоо өөрчлөлт бидэнд хэрэгтэй ахна. 그게 진짜 삶이라는 거예요. Тэр нь яг жинхэнэ амьдрал. 우리는요, 자신의 약점을 마주하는 것을 두려워합니다. Бид нар тэгэхээр өөрийнхөө сул талтай нүүр тулахаас айдаг. 그죠? Тийм биз дээ. 자기의 약점을 두려워하잖아요. Өөрийнхөө сул талаас айдаг. 누가 내 약점을 지적하면 기분 좋아요? Хэн нэгэн миний сул талыг хэлэх юм бол сэтгэл санаа сайхан байх уу? Таагүй байх уу? 기분 엄청 나쁘지. Сэтгэл санаа маш таагүй байна тийм ээ. 그죠? Тийм биз дээ. 왜? Яагаад бол 싫거든. дургу хүсдэггүй. 자기 약점과 마주하는 게 싫은 거예요. Өөрийнхөө сул талтай нүүр тулах дургу ахна. 자신의 부족함이 드러날까 봐 두려운 거예요. Өөрийнх нь дутмаг тал гараад ирчихвээ 그리고 гэдгээс 그걸 айдаг. 인정하기 싫은 거예요. Тэгээ түүнийг хүлээн авахыг хүсдэггүй. 내가 못한다라는 그 사실을 받아들이기가 싫은 거예요. Би чадахгүй байна гэсэн тэр үннийг өөртөө хүлээж авах дургу байдаг. 그래서 변화가 안 되는 거예요. Тиймээс өөрчлөлт ордоггүй. 그래서 Тиймээс 자기 자신을 인정하기 싫은 거예요. өөрөө өөрийгөө хүлээн зөвшөөрөхийг хүсдэггүй ахна. 상처받을까 봐 Шархлахгүй 피하고 싶은 거예요. гэ түүнээс зайлсхийдэг. 자신의 마음이 다칠까 봐. Миний сэтгэл гэмтэхгүй гэд. 우리는요, Бид 자기를 사랑하지 않는 것 같은데 은근히 자기를 사랑해요. өөрийгөө хайрладаггүй юм шиг боловч бид нар бол цаанаа өөрийгөө маш их хайрлж яадаг хүмүүс. 실제 주님보다요, Яг боддоор эзнээс илүү 자기를 더 사랑한다니까. өөрийгөө илүү хайрладаг. 그래서 예수님이 너희가 내 제자가 되려거든. Тиймээс Есүс хэлсэн байгаа шүү дээ. Та нар миний шав болёо гэвэл 자기를 부인하고라고 먼저 말씀하셨어요. эхлээд өөрийгөө үгүйсэг гэж хэлсэн байгаа. 그죠? Тийм биз дээ. 자기를 부인하는 것이 쉽지 않거든. Өөрийгөө үгүйсгэж хайнаа гэдэг чинь амархан биш шүү 왜? дээ. Ягаад? 자기를 사랑하니까. өөрийгөө хүн хайрладаг учраас. 그래서 변화를 일으키지 못하는 거예요. Тиймээс өөрчлөлт оруулдаггүй байх. 그래서 우리는요, 내가 변하려면 자신의 단점을 찾아내고 그것을 하나님 앞에 맡길 줄 알아야 됩니다. Тэгэхээр би өөрчлөгдмөр байна гэвэл өөрчлөгдөё гэвэл би өөрөөсөө өөрийнхөө сул талыг олж харж түүнийг хүлээн зөвшөөрж түүнийгээ бурханд даатгадаг байх хэрэгтэй. 그래서 하나님은 말씀을 통해서 나의 잘못을 깨닫고 Тэгэхээр бурхан яадаг вэ? Энэ үгээр дамжуулан надад миний бурууг, миний сул талыг ухааруул. 바로 잡아야 된다고 말씀하시잖아요. За үүнийгээ чи засах ёстой шүү гэж хэлдэг. 교훈과 책망과 바르게 함과 의로 교육하기 위해서 우리에게 성경을 주신 거잖아요. Зааж, сургаж, зэмлэж, залруулахын тулд л энэ Библийг бидэнд өгсөн гэж хэлсэн шүү дээ. 그래서 우리가 다른 사람을 판단하는 것은 쉽습니다. Бидний хувьд одоо өөр хүнийг хараад өөр хүнийг шүүхтэй амархан байдаг. 근데 나 자신을 돌아보는 거죠. Харин өөрөө өөрийгөө эргэж харах. 그건 참 쉽지 않습니다. Энэ нь амархан биш байгаад байдаг. 왜냐하면 Яагаад вэ? 나를 돌아보고 문제가 발견된다면 변화해야 한다라는 부담감이 있기 때문에. Өөрийгөө эргэж харах юм бол өөрөөсөө асуудлыг олж харна. Асуудлаа олж харах юм бол би өөрийгөө засаж өөрчлөх ёстой болно гэсэн тэр дарамтаас болдог. 근데 반대로 Харин эсвэргээрээ 자기의 약점을 찾아내고 өөрийнхөө сул талыг хайж олж 그것을 인정하고 түүнийг хүлээн зөвшөөрж 그것이 기분은 좋지 않지만 за тэрийг харах юм бол сэтгэл санаа таагүй болгоч 그 과정을 겪을 때에 결국엔 변화라는 것이 생겨난다라는 거예요. тэр үйл явцыг туулж байж л эцэст нь надад өөрчлөлт ордог байна. 자기 약점을 찾아내야 돼. Тэгэхээр өөрийнхөө сул талыг би олох ёстой. 말씀 앞에 비춰서 Энэ үгээр би толдон 자기의 харж 부족함을 찾아내야 돼. өөрийнхөө сул дутмаг талыг би хардаг байх хэрэгтэй. 그리고요, Тэгээд 그것을 받아들여야 돼. түүнийгээ би хүлээн зөвшөөрж авах хэрэгтэй. 인정하고 хүлээн зөвшөөрч 버릴 때에 хайж байж 변화라는 것이 생겨난다라는 거예요. өөрчлөлт орох нь. 그래서 사람들은요, 스스로 선택하고 스스로 생각하고 선택하기보다 Тэгэхээр хүмүүс яадаг вэ? Өөрөө бодож, өөрөө сонголт хийхээс илүү 남이 선택해 주는 것을 그대로 받아들이기를 좋아합니다. нэг бусдын сонголтыг тэр чигээр нь зүгээр л өөртөө авах гээд байдаг. 거기에 익숙해져 있는 거예요. Түүнд дасчихсан байдаг ба. 그래서 새로 바꾸는 것에 대해서 굉장히 두려워하는 거예요. Тиймээс шин зүйл өөртөө суулгыг өөрчлөгдөе гэдэг тал дээр айж эмээдэг. 지금 그대로가 너무나도 편한 거예요. Одоо яг энэ чигээрээ л ингээ явах нь өөрт нь амар байгаа учраас.
다른 사람의 반응을 염려해서 변화하는 것을 두려워합니다. Бас бусад хүмүүсийн хариу үйлдэл ямар ах болоо гэдгээс айж өөрчлөлтөөс айдаг. 관계가 깨질까 봐 두려워하는 거예요. Харилцаа холбоо тасрах буй нурах буй гээд өөрчлөлтөөс айдаг. 그래서 변하지 않는 겁니다. Тиймээс хүн өөрчлөгддөг. 그래서 변화는요, 익숙한 것을 포기하고 Тэгэхээр өөрчлөгдөхийн тулд өөрийнхөө датсан зүйлээс 새로운 болж 것을 받아들이는 것이 변화입니다. шин зүйлийг өөртөө хүлээж авах нь өөрчлөлт байгаа. 그래서 우리는 스스로 선택하지 않고 편하게 사는 삶은 발전이 없다는 걸 알아야 돼요. Тэгэхээр би өөрөө сонголт хийж сонголт хийж өөрчлөгдөхгүй бол надад өсөлт байхгүй. 여기 신명기 1장 6절로 7절에 이렇게 말씀하십니다. Дэд хууль 1:6-7 ингэж хэлж байгаа. 하나님은 이스라엘 백성에게 Бурхан Израилийн ард түмэнд 이 산에 오래 머물지 말고 그랬습니다. та нар энэ ууланд их удаан суулаа. Одоо хөдөл гэж байгаа. 이제 방향을 돌려. 아이니 일어나 절라가? 방향을 돌리라고 말씀하십니다. Аяны жолоогоо эргүүлэн хөдөл гэж байгаа. 성장하고 변화하는 신앙을 가지라고 말씀하시는 거예요. Энэ нь юу гэсэн үг вэ? Өсөх ёстой, өөрчлөгдсөн тийм итгэлийг би тээж явах ёстой гэсэн үг. 현재의 삶을 돌아보고 Одоогийн амьдралаа эргэж харж, 새로운 것을 시도하지 않는다라면 변화는 기대하기 어렵다. шин зүйлийг би оролдож үзэхгүй бол өөрчлөгдөд хэцүү байна. 그래서 마음을 바꾸고 변화해야 한다라는 겁니다. Тиймээс би сэтгэлээ өөрчилж өөрийн амьдралыг өөрчлөх ёстой. 이 산에 오래 머물지 말고 이제 일어나 앞으로 나아가라. Та нар энэ ууланд их удаан суулаа. Аяны жолоогоо эргүүлэн хөдөл. 이 말씀은 이스라엘 백성에게만 하신 말씀이 아니에요. Тэгэхээр энэ үг бол Израилийн ард түмэнд л хандаж хэлсэн үг биш. 오늘 여기 있는 우리 모두에게 하나님은 하시는 말씀입니다. Өнөөдөр энд байгаа бид бүгдэд Бурхны айлдаж байгаа үг байна. 지금 여러분들 그 자리에 안주하지 말고 Одоо та бүхэн хүмүүсээ энэ байгаа байдалтай л байгаад байх биш. 우리의 신앙을 더 성장시키기 위해서는 Өөрсдийнхөө итгэлийг илүү өсгөхийн тулд 오래 머물지 말고 일어나야 되는 거예요. удаан суух биш, босох 이제 ёстой. 일어나서 앞으로 나아가야 되는 거예요. Одоо босож урагшлах ёстой байна. 구원받은 그리스도인은 변화해야 되는 겁니다. Тэгэхээр аврагдсан Христэд итгэгч хүн бол өөрчлөгдөж явах ёстой. 함께 읽겠습니다. Энэ нэшлийг хамт уншийе. Энэ үеийн явдалд нийцэлгүй харин оюун санаагаа шинчилж өөрчлөгдөх тун. Тэгвэл Бурхны сайн тааламжит төгс төгөлдөр хүсэл юу болохыг таних болно. 내 주변 사람들이 다 그렇게 산다고 그대로 따라가지 말고 Иргэн дойрны хүмүүс маань бүгд л ингэж амьдарч байгаа штэ гэд би яг тэр чигээр нь дагаад явах биш байна. 생각과 마음을 하나님의 말씀으로 새롭게 바꾸라는 거예요. Энэ бодол болон сэтгэлээ оюун санаагаа би Бурхны үгээр шинчилж өөрчлөх ёстой. 무엇이 하나님이 기뻐하시는 길인지 판단하라는 거예요. Юу Бурхны баярлах зам бэ? Түүнийг би таньж мэдэх ёстой. 그리고 하나님 뜻대로 살라는 겁니다. Тэгээ Бурхны хүслийн дагуу амьдр гэж байгаа хань. 우리는 주님 오실 때까지 계속해서 변화돼야 됩니다. Бид эзэн ирэх хүртэл тасралтгүй өөрчлөгцөөр байх ёстой. 계속해서 성장을 이루어야 되는 거예요. Үргэлжлүүлэн би өсөлтийг бий болгож явах ёстой. 내가 구원받은 지 언제 됐다, 몇 년 됐다 이게 중요한 것이 아닌 거예요. Би аврагдаад хэдэн жил болчихсон гэдэг чинь чухал биш. 내가 지금 변하지 않고 정체돼 있다라면 Би одоо өөрчлөгдөхгүй зогсон байдалтай байж байгаа бол 내 신앙은 어린아이가 되는 겁니다. миний итгэл балчир хүүхэдтэй адил байна. 에베소서 4장 15절에도 Ефес 4:15 дээр 이렇게 말씀하십니다. ингэж хэлсэн байгаа. 우리는 사랑 안에서 진리를 말하며 Харин хайр дотор үннийг ярьж 모든 면에서 그리스도를 닮아 자라가야 한다라고 말씀하시는 거예요. Христ өөд бүх талаар өсөх болно гэж байгаа. 네, 여기 제가 한 분을 소개하려고 합니다. Одоо би нэг хүнийг та бүхэн 이 танилцуулъя. 김영달이라고 하시는 분인데 За энэ одоо Ким Яндаал гэх хүн байна. 86세 된 할아버지. Энэ 86 настай өвөө. 이분이 뭘 잘하냐면 플랭크라는 걸 아주 잘합니다. За энэ хүн юу их сайн хийдэг вэ гэвэл одоо плэнк гэдэг дасгал 86세인데요. 86 настай. 네, 이분의 인터뷰를 잘 들어보시면 Энэ хүний өгсөн ярилцлагыг сайн сонсох юм бол 오늘 자기 관리의 요소 8가지가 다 드러납니다. өнөөдрийн бидний сурж байгаа энэ өөрийгөө удирдах 8 хүчин зүйл энд бүгдэд нь багтсан 이 속에 шингэсэн 다 байна. 들어있어요. Энэ дотор энэ хүний яриан дотор байгаа. 이 운동을 안 하면요 10초도 버티기 힘든 자세가 이 플랭크라는 자세입니다. Дасгал хийхгүй бол ерөөсөө 10 секунд хүртэл тэсгэд хэцүү байрлал гэж байгаа энэ флинк 그래서 дасгал. 사회자가 물어봤습니다. Тиймээс сэтгүүлч асуудаг. 어떻게 이 플랭크를 하시게 됐느냐고. Яаж явж байгаад энэ дасгалыг хийхэд хүрсэн бэ? 이 자세는요 젊은이들도 하기 힘들어요. Энэ дасгалыг энэ хөдөлгөөнийг бол залуу хүмүүс хүртэл хийхэд хэцүү. 이런 자세거든. Нэг ийм байдалтай байна. 할아버지에게 물었더니 Энэ нөгөөгөөс асуусан чинь 이렇게 이야기합니다. ингэж хэлж байгаа. 3년 조금 넘었다. 3 жил орчим болж байна. 네. 어떻게 하게 되었냐고 물었습니다. За яаж хийх болсон бэ гэсэн чинь 이분이 65세까지요 마라톤을 아시죠? 마라톤 за энэ хүн болохоор 65 нас хүртэл марафон мэднэ тийм ээ. 42.195km를 쉬지 않고 달리는 경기잖아요.
41.7 км-ийг одоо тасралтгүй гүйдэг 이 마라톤 팀. 경주를 марафонд 180회나 완주를 했대요. 완주. энэ хүн 180 удаа ванжу. 끝까지 달렸대. 180 удаа ерөөсөө эцсийн хүртэл гүйж барайнд орсон гэж байгаа. 몇 번을? Хэдэн удаа гинөө? 180번을. 180 удаа. 65세까지 뛰었대. 65세. 65 нас хүртлийг гүйсэн. 그런데 Тэгээд 76세가 되니까 76 хүрсэн байна. 다리에 힘이 없는 게 느껴졌대. Тэгтэл хөлөнд нь ямар ч хүч байхгүй нь мэдрэгдсэн байна. 그리고 80세가 되니까 Тэгээ 80 хүрээд 완전히 걷기가 힘들었대요. бүр алхахад хүртэл хэцүү болсон гэж байна. 그러면 다 산 거지 뭐, 그지? За тэгвэл за ингээл миний амьдрал болоод л гэж бодно тийм ээ. 휠체어 타고 다니면 되지 뭐. Одоо тэгэл тэрэгэнсэр дээр явахтал болно. 그런데 Гэтэл 이것이 나이가 드는 거구나라고 생각을 하고 за би хөгшөрсөн байна гэж бодсон гэж байгаа. 내가 나한테 맞는 운동이 뭐 있을까 찾으신 거예요. Тэгээд надад тохирох ер нь ямар дасгал байд юм бол гэ хайсан байна. 그때 83세부터 플랭크 운동을 시작했다. Тэгээд 83 настайгаасаа эхлээд энэ одоо флэнк гэх энэ дасгалыг эхлүүлсэн. 근데 처음 했는데 10초도 힘들었대요. хамгийн анх энэ дасгалыг хийх гээд оролцсон чинь 10 секунд хүртэл хийхэд хэцүү байсан гэж 자, байгаа. 이분은 플랭크를 하기를 선택했습니다. За энэ хүн одоо флэнк дасгалыг хийхээр сонгосон. 그죠? Тийм бааз. 누가 시켜서 하는 게 아니잖아요. Хэн нэгэн хийгээд хийж байгаа юм биш байгаа. 본인이 힘이 없다는 걸 알고 өөрийгөө хүчүүдж байгаагаа мэдээд 힘을 키우기 위해서 선택했어요. тэгээ хүч тамир оруулахын тулд өөрийн хүслээр сонгож хийж байна. 그리고 이제 계획합니다. Тэгээд төлөвлөж байгаа 변하기 위해서. өөрчлөгдөхийн тулд 어떻게? яаж 일주일에 1초씩 늘리겠다. 1초. 7 хоногт 1 секундаар л нэмий. 그래서 1년에 1분을 늘고 보겠다고. Тэгээд 1 жилийн хугацаанд 1 минут болгоё. 그렇게 마음 먹고 시작을 했다는 거예요. Ингэж шийдэж эхлүүлсэн байна. 그래서 이제 1분을 하게 되고 Тэгээд 1 минут хийж болсон. 뭐 하고 있습니까? Одоо юу хийж байгаа вэ? 변하고 있잖아요. өөрчлөгдөж байгаа хэн. 그죠? Тийм байгааз. 그래 안 그래요? Тийм ээ нүггүй байна уу? 10초에서 10 секундаас 1분으로 1 минут болгож 1분에서 1 минутаас 7분으로 7 минут болгож 이제는요 한 번에 10분까지도 한대요. 10분. одоо л нэг удаагаар энэ дасгалыг эхлүүлэхдээ 10 минут хийдэг гэж байгаа. 눈 뜨자마자 7분을 한다. За нүд нэгээл 7 минут. 그 다음에 Түүний дараа. 이 스쿼트를 330번 한다. За энэ өсрэлтийг бас 330 удаа. 얼마나 힘들겠어요 이거를 하려면. Ямар хэцүү байх вэ үүнийг 그리고 хийх. 매일 한다는 게 힘들잖아요. Тэгээ өдөр болгон хийнэ гэдэг хэцүү тийм ээ. 이건 자기를 스스로 관리하지 않으면 안 되는 거예요. 통제하고 절제하지 않으면 안 되는 거예요. Энэ бол өөрийгөө удирдах, өөрийгөө хянж захирахгүй л тогтмол хийхэд хэцүү. 스스로를 관리하고 있는 거예요. 통제하고 있는 거예요. өөрийгөө одоо захирж байна, удирдах байна. 22층 계단 오르기를 합니다. Тэгээ 22 давхар руу шатаар өгсөж байгаа. 만보를 걷고 뛰는 겁니다. Тэгээд одоо алхаж гүйж байгаа, хөнгө алхаа гүйлт хийж байгаа. 걷고 뛰기. Алхах гүйх. 그리고요. Тэгээд 점심을 먹고 난 뒤엔 독서를 하고 음악 감상을 하는 거예요. өдрийн хоолныхоо дараа ном уншиж хөгжим сонсох. 그리고는요. Тэгээд 앱으로 외국어 공부를 2시간 합니다. аппликейшнээр гадаад хэлний хичээл 2 цаг. 그리고 그렇게 공부한 지가 지금 7, 8년 되었다. Ингэж аппликейшнээр хичээл хийгээд 7, 8 жил болж байгааг нь. 이분 나이가 몇 세예요? Энэ хүн хэдэн настай вэ? 86세. 86 настай. 86세. 86. 그러니까 여기 지금 봉사에 어머니의 지금 사무엘에 왔는데 Одоо энэ даавууд ээжүүд бас Самуэлд оролцож байгаа. 잘하신 겁니다. Сайн хэрэг болсон. 예. 한번 해봐야지. Бас нэг орж үзэх хэрэгтэй тийм ээ. 그죠? Тийм биз дээ. 그렇게 공부했어요. За ингэж хичээл хийсэн байна. 책 읽는 것도 영어 책뿐만 아니고 За ном уншихтаа ч англи хэлээр зогсохгүй 프랑스 책도 Франц ном хүртэл 거의 다 읽을 수 있대. баг бүгдийг нь уншиж чадна гэж. 독일어도 За герман хэл бас 얼마 전에 다시 공부를 시작했대. саяхнаас сурж эхэлсэн гэж байгаа. 시작했대. Эхлүүлсэн гэж байгаа. 내 이거 보면서 몽골어를 지금부터 시작해야 되겠다 이 생각이 들더라. Би энийг харчаад за одооноор ч болтгоо монгол хэлээ эхлүүлье гэж бодсон. 정말 그런 마음이 들었어요. Нэр ингэсээ тийм сэтгэл төрсөн. 내가 몽골어 성경을 하루에 한 장씩 읽어야 되겠다. За монгол библи өдөрт нэг бүлэг уншия. 그런 결심을 했어요. Тэгэж хийдсэн. 왜냐하면 저도 공부한 거예요. Яа дээ би ч бас одоо хичээл хийсэн, сурсан. 이거 보면서 저도 감동받았어요. Үүнийг хараад би ч гэсэндээ 사회자가 이렇게 이야기합니다. сэтгүүлч ингэж хэлж байгаа. 저는 한참 어린 Би бол хамаагүй залуу 인생 хүн. 후배인데 Таны хувьд бол би хойч үеийн чинь хүн. 가끔 늦었다는 생각을 할 때도 있다고 말합니다. Гэхдээ заримдаа оройтчээ гэж бодогдох үе байдгаа гэж энэ хүн хэлж 이 байгаа. 할아버지가 뭐라고 얘기하냐면 Тэгэхээр энэ өвөө юу гэсэн бэ? 가장 중요한 건 хамгийн чухал нь
배운다는 정신이라. Сурыг гэсэн ухамсар, хүсэл, 생각. бодол байна. бодол. 내가 이것을 받아들이느냐 받아들이지 않느냐. За би энийг хүлээж авах уу үгүй юу гэдэг асуудал. 아직도 배울 것이 엄청나게 많다라고 이야기하는 거예요. Тэгээ одоо ч надад сурах зүйл их байна гэж хэлж байгаа. 이분은 지속적으로 변화되기를 계속 원하고 있는 거예요. Энэ хүн ерөөсөө байнгын үргэлжилсэн байдлаар өөрийгөө өөрчлөгдөөсөө гэдгийг хүсэж байна. 아직도 배울 것이 엄청나게 많다. Одоо ч гэсэндээ сурах зүйл их байна гэж хэлж байгаа. 나이 드신 분들이 시간이 지루하다고 하는데 저는 시간이 모자랍니다. Нас өтөлсөн хүмүүс цаг хугацаа уйтгартай өнгөрдөг гэж ярьдаг. Надад харин цаг дутагддаг гэж байгаа. 대부분 어른들은요. 시간이 지루해요. Дийлэх настай хүмүүс хэлдэг тийм ээ. 재미없어요. Ямар уйтгартай юм бэ? 근데 сонирхолтой 이분은요? юм бэ? Харин энэ хүн 시간이 모자라는 거예요, 시간이. надад цаг дутагдаад байна гэж. 왜? Яагаад? 계속된 변화를 원하니까. Үргэлжилсэн өөрчлөлтийг хүсэж байгаа учраас. 머무는 것이 아니라 Нэг байранда байгаа юм биш. 변화와 성장을 원하는 거예요, 성장. Өөрчлөлт өсөлтийг энэ хүн хүсэж байгаа хэн. 근데 우리는요. Харин бид бүхэн 이분보다 나이 더 먹었어요? энэ хүнээс илүү настай юу бид? 아니잖아요. Үгүй үстэй. 그죠? Тийм ээ. 할 수 있는 거예요. Чадна. 할 수 있는 거. Чадах нь байна. 그다음에 세 번째, Түүний дараа 3 дугаарт нь 통제인 겁니다. хяналт байна. 자기 자신을 잘 다스려야 되는 거예요. Өөрөө өөрийгөө сайн захирах хэрэгтэй. 자, 그럼 우리 생각해 봅시다. Нэг бодоод үзээрэй. 나는 나 자신을 잘 다스리고 있는가? Би ер нь өөрийгөө сайн захирдаг уу? 잘 다스리고 있습니까? Та бүхэн өөрийгөө захирдаг уу? 이 세상에서 가장 훈련시키기 어려운 것이 무엇일까? Энэ дэлхий дээр ер нь одоо хамгийн сурахад хэцүү зүйл юу байдаг бол? 사람이요, 호랑이도 훈련시켜요. За хүн бол барыг хүртэл сургасан, 그죠? тийм ээ? 사자도 훈련시켜요. Арслан хүртэл сургачдаг. 코끼리도 훈련시켜요. Зааны хүртэл сургадаг. 그죠? Тийм биз дээ. 훈련시키지 못하는 게 없어. Хүний сургаж чадахгүй зүйл байхгүй. 뱀도 훈련시키잖아. Могоо хүртэл хүн сургачдаг. 모든 걸 다 훈련시켜요. Бүх зүйлийг ингээд сургачдаг байна. 근데 가장 훈련시키기 어려운 것이 무엇이냐? Харин одоо сургахад хамгийн хэцүү зүйл юу вэ? 누굴까요? Хэн бол? 자기 자신이요. Өөрөө өөрийгөө. 자기 자신을 훈련시키는 거, 이게 가장 힘들고 어려운 거예요. Хүн өөрөө өөртөө юм сургахад, өөрийгөө сургахад хамгийн хэцүү байдаг. 그죠? Тийм биз дээ? 아니요. Үгүй мө? 이쪽은 대답이 아예 안 나와. За энэ талд ерөөсөө хариу ба. 대답은 여기밖에 안 나와. Энэ хоёрыг нээнийх нь л хариулаад ах юм. 여기 벌점 줘야 되겠다, 그지? Энд одоо оноог нь хасах хэрэгтэй юм байна тийм ээ. 쭈르륵 얘기해. Энийг нэг 한 번도 대답 안 해. нэг ч хариулсан. 오늘 1등이 다 여기서 나올 것 같아. Нэгдүгээр хайрны хүмүүс эндээс гарч ирэх юм байна л да. 내가 저 뒤에 채점 하는 분에게 얘기할게요. За бид тэр одоо хойно чеклж байгаа хүнд хэлье. 아직 다 안 끝났어. Дуусаагүй байгаа шүү дээ санамсаргуйл тийм биз дээ. 이 시간도 들어가요. Энэ цаг хугацаач бас бүртгэж байгаа л дээ. 내가 들은 얘기는 다 있습니다. Миний сонссон зүйлээс байгаа. 어떻게 하면 감점을 줄 수 있는지. Яавал одоо оноо нэмхүү хасах 조는 사람, нойрмоглож байгаа хүн 그것도 감점. оноо хасагдана 그죠? тийм ээ. 대답 안 하는 것도 감점. Хариулахгүй байвал бас хасагдана. 말씀 안 듣는 것도 감점. Үг сайн сонсохгүй бол бас оноо хасагдана. 이게 통제라는 게 쉽지가 않습니다. Тэгэхээр энэ өөрийгөө хянан удирдна гэдэг хэцүү. 자기를 훈련시킨다는 거. Өөрийгөө сургана гэдэг. 이거보다 힘든 건 없어요, 사실. Үүнээс илүү хэцүү юм байхгүй. 그런데 Гэхдээ 우리는 자기를 훈련시켜야 됩니다. бид өөрөө өөрийгөө дасгалжуулж сургах хэрэгтэй. 다른 사람의 의지와 강요에 의해서 마지못해 끌려가는 인생은 불쌍한 인생이잖아요. Тэгэхээр бусад хүмүүсийн одоо хүсэл сонирхолд чирэгдээд л татагдаад л өөрөө юу ч хийж чадахгүй зүгээр л тэгэж амьдарч байгаа амьдрал бол өрөвдөлтэй. 저는 시골에 아주 어렸을 때 이 아버지가 소를 훈련시키는 걸 봤어요. 소. Би багада аавыгаа одоо үхэр сургаж байгааг харсан. 이 소에다 콧뚜레를 낍니다. Үхрийн хамранд одоо нөгөө юу зүүдэг тийм ээ. 네, 그리고 끈을 매요. Тэгээд уйдаг. 그리고 그걸 끌고 갑니다. Тэгээд чирээд явдаг. 근데 이 소가요, 막 발버둥을 칩니다. Үхэр одоо явахгүй гээл янз бүрээр краштлна. 우리 아버지한테 막 두드려 맞아. Тэгэх юм бол одоо аав яах вэ? 안 따라온다고. Цахин. 그러다가 막 날뛰다가는 나중에는요, 나무에다가 묶어 놔버려, 끈을. За тэгж жагаад бүр болохгүй бол дараа нь ингээ модонд хүлээд тайчихдаг. 그리고도 막 지가 힘을 막 발휘하다가는 코에서 피가 줄줄 흘러요. За тэгсэн ч нөгөө үхэр чинь бас л зөрүүдлээл, гүйжүүлээл өөрөө янз бүрээр аашилж жагаад нөгөө хамрандах гарахаараа хамраас итлээд цус гаргаа идэг.
이것이 뭡니까? Энэ юу вэ? 남의 강요해서 움직이는 모습이잖아요. Нэг бусдад хүчлүүлснээр хөдөлж байгаа дур төрх. 내가 내 삶을 통제한다는 거. Би өөрөө өөрийнхөө амьдралыг удирдна гэдэг нь 내가 선택하고 행동에 책임을 진다는 거예요. би өөрөө сонголт хийж өөрөө тэр үйлдэлийн хариуцлагыг үүрэх. 삶의 주인이 내 자신이 되어야지 마음도 자유로운 겁니다. Энэ амьдралынхаа эзэн нь би өөрөө болж байж л миний сэтгэл бас эрхчлөөтэй байна. 스스로 결정하지 않고 남이나 상황에 끌려가면 Би өөрөө сонголт хийхгүй харин өөр хүнд аль эсвэл нөхцөл байдалд хөтлөгдөж явж байгаа бол 편할 수 있어요. яг уу амар байж болох юм. 성장과 책임은 따라오지 않아요. Гэхдээ өсөлт болон хариуцлага даахгүй 우리는 대부분 그렇게 살아갑니다. бидний одоо дийлэн хүмүүс тэгж амьдрдаг. 직장에 끌려서 Ажилдаа зүгээр 학교에서 хөтлүүлээ. 끌려 Сургуульдаа зүгээр хөтлөгдөөл. 어쩔 수 없이 다니고 있는 거예요. Яах ч аргагүй дээ явдаг. 직장을 어쩔 수 없이 다니고 있는 거예요. Ажил хийхдээ бас яах ч аргагүй дээ л хийдэг. 뭐 받으려고? Яах 월급 гэж? 받으려고. Цалин авах гэж, 졸업장 따려고. диплом авах гэж. 그 인생은 불쌍한 인생인 거예요. За тийм амьдрал бол эцэстээ өрөвдөлтөй амьдрал. 절대 행복할 수 없다는 거예요. Хизээч ар жаргалтай байж чадахгүй. 그래서요. 우리의 삶을 살아가는 그 삶 속에는 항상 자기가 선택하고 그것에 대해서 책임지고 자기 자신을 통제하고 Тиймээс бид бүхэн өөрсдийнхөө энэ амьдралаар амьдрахдаа өөрөө өөрийн хүслээр сонголт хийж амьдрч өөрөө тэр сонголтынхоо одоо хариуцлагыг авч 그리고 우리는 살아가야 되는 거예요. өөрөө өөрийгөө хянаж удирдах амьдрах хэрэгтэй. 창세기 1장 28절에 보면 Эхлэл 1:28 дээрээс харах юм бол 아담과 하와에게 땅을 정복하라 모든 생물을 다스리라라고 말씀하셨습니다. Адам Явад бурхан хэлдэг газар дэлхийг дүүргэж түүнийг эзэмшицгээ. За тэгээ бүхнийг захир гэсэн. 예, 만들어진 세상을 책임지고 잘 돌보라고 그리고 이끌어 가라고 말씀하셨어요. Бүтээгдсэн энэ ертөнцийг сайн удирдах захир гэж хэлсэн байна. 그런데 아담의 죄로 말미암아 이 세상이 망가졌습니다. Гэтэл Адамын гим нүглээс болоод энэ дэлхийн ертөнц одоо сүрдэг. 그건 아담의 책임입니다. Энэ нь Адамын хариуцлага байна. 우리에게도 그런 큰 책임은 없지만 Бидэнд бас тийм том хариуцлага бол байхгүй. 내 인생에 나에게 주어진 시간에 대한 책임은 하나님 반드시 물으신다는 거예요. Харин бурхан бид бүхнээс ямар хариуцлагыг нэхэх вэ? Чи өөрийнхөө амьдралаар өөрт чинь өгөгдсөн цаг хугацааг яаж ашигласан бэ? Хариуцсан бэ гэдгийн хариуцлагыг бурхан нэхнэ. 이 통제한다는 건요. Тэгэхээр өөрийгөө удирдах хянана гэдэг нь 내 방식대로 살아가라는 말씀이 아닙니다. өөрийнхөө аргаар амьдрах гэсэн үг биш байна. 다른 사람을 무시하고 네 마음대로 행동하라는 그런 뜻이 아니라는 거예요. Бусдыг зүгээр үл тоомсорлож өөрийнхөө хүснээр өөрийн зоргоор амьдрах гэсэн үг биш байна. 주님 안에서 Харин эзэн дотор 자신을 위한 최상의 결정을 하고 그것을 시행하면서 өөрийнхөө төлөө хамгийн сайн сонголтыг хийж шийдвэр гаргаж түүнийг хэрэгжүүлж 상황보다는 희망을 먼저 보는 마음을 가지고 행동하라는 거예요. нөхцөл байдлаас илүү тэр одоо алс ирээдүйн найдвараа харж үйлдэл гаргах гэсэн үг 왜? байна. Яагаад? 내 삶은 주님께로 받은 귀한 것이기 때문에 Миний амьдрал бол эзнээс авсан маш үнэтэй зүйл учраас 내가 책임지고 잘 통제해 나가야 된다는 겁니다. би өөрөө хариуцлагатай, өөрөө сайн хянаж захирч амьдрах ёстой. 잠언 25장 28절에 말씀하십니다. Сургаалт төгс 25:28 дээр хэлсэн 함께 байна. 읽겠습니다. Хамт уншия. Өөрийгөө захирдаггүй хүн ханан хэрэмгүй нурсан хот мэт болоо. 자기 절제가 없는 사람 Өөрийгөө захирдаггүй хүн 시험과 유혹에 쉽게 넘어질 수 있다는 거예요. сорилт болон уруу татлагад амархан унах боломжтой гэдгийг хэлж байгаа. 마음을 잘 다스리지 못하는 사람 Сэтгэлээ сайн захирдаггүй хүн 벽 없는 도시처럼 위험에 노출되기 쉽다라는 겁니다. хан хэрэмгүй хоттой адил байгаа учраас аюулд амархан өртөх боломжтой гэсэн үг байна. 그래서 마음을 지키는 것 Тиймээс энэ сэтгэл зүрхээ хамгаалах нь 이것이 자기 자신을 보호하는 것의 첫걸음이라고 말씀하고 있는 겁니다. энэ нь бол өөрөө өөрийгөө хамгаалахын эхний алхам гэж хэлж байгаа хан. 그래서 자신을 잘 다스리는 것, 통제하는 것. Өөрийгөө сайн захирах, өөрийгөө удирдах 그 다음에 түүний дараа 경영입니다. удирдлага байна. 목표를 이루도록 계획을 세우고 지도하는 거예요. Зорилгодоо хүрэхийн тулд төлөвлөгөө гаргаж түүнийг хэрэгжүүлэх. 조금 전에 그 김영달 할아버지 보셨잖아요. Сая одоо Ким Ёндал гэдэг өвөө гарсан тийм ээ. 하루의 계획을 세우고 Өдрийн төлөвлөгөө 한 달의 계획을 세우고 сарын төлөвлөгөө 1년의 계획을 боловсруулсан, 세워서 жилийн төлөвлөгөө 그걸 боловсруулж 매일같이 체크하잖아요. түүнийг өдөр бүр одоо чекэлж байгаа. 네, 매일같이. Өдөр бүр. 그리고 일주일에 1초씩 올려가잖아요. Тэгээд 7 хоног тутамд 1 секундаар нэмсэн тийм ээ. 하고 싶은 것을 잘 되게 만들기 위해서 미리 방법을 생각하고 계획을 세우고 Тэгэхээр хийхийг хүссэн зүйлээ бүтээхийн тулд одоо төлөвлөж 그걸 온전히 실행에 옮기는 겁니다. түүнийг үйлдэл рүү шилжүүлж байгаа. 그래서 데살로니가전서 5장 21절로 22절 1-р Тесалоник 5:21-22 байна.
хамт уншия. Харин бүхнийг шалга, сайнаас зуур, ёр муугийн алив хэлбэрийг цээрл. 예, 모든 일을 잘 살피라는 겁니다. Бүхнийг шалга гэж байна. 그래서 하나님께서 기뻐하시는 좋은 것을 확실히 붙잡으라고. Тэгээ бурхны таалах, бурхны баярлах сайнаас нь зураа гэж 그리고 байгаа. 나쁜 것, 죄된 것, 악한 일은 어떤 모양이라도 피하라고. Тэгээд ёр муугийн алив хэлбэрийг гэж байгаа нь гим нүгэл болох одоо хорон муу зүйлийн алив хэлбэрийг цээрл гэж байна. 그래서 분석을 잘 해야 되는 거예요. Тэгэхээр сайн одоо анализ хийх ёстой. 무엇이 잘 되고 있는지, Юу илүү сайн болж байна? 무엇이 나에게 문제인지 Юу надад асуудал болж байна? 모든 상황을 잘 분석하는 거. Бүх нөхцөл байдлыг би сайн одоо бодох хэрэгтэй. 그래서 자기를 잘 살펴보는 것이 정말 필요하다라는 겁니다. Тэгээд өөрөө өөрийгөө эргэж хардаг байх нь их хэрэгтэй. 어떤 것을 선택하고 어떤 것을 포기해야 될지 Юу сонгох ёстой, юунаас татгалзах ёстой 자세히 살펴서 우리는 선택해야 되는 거예요. сайн задлан харж бид нар сонголт хийх ёстой. 그리고 목표를 이루기 위해서 Тэгээд зорилгодоо хүрэхийн тулд 필요한 것들을 알맞게 준비하고 배치하는 겁니다. хэрэгтэй зүйлсийг нь би яг тохирох газарт нь байрлуулах хэрэгтэй. 아까 그 김영달 할아버지도 보셨잖아요. За дэр Кимьондол гэдэг өвөг харсан сая. 아침에 일어나자마자 플랭크, Өглөө босон гутлаа тэр фленкийг хийж байна. 그다음에 스파, Тэгээд хөнгөнгүүлт. 그다음에 계단 오르기, Түүний дараа шатаар өгсөх. 그다음에 Түүний дараа 달리기. гүөх. 그죠? Тийм биз дээ. 졸면서 대답하고 있어. Норимглон хариулаастай. 그래도 말씀 잘 듣는다. За тэгсэн ч бас сайн сонсч байна. 딱 두 사람 줘라. Хоёрхан л хүн унтаад байна. 근데 불쌍해서 내가 벌점은 못 주겠네. За өрөвдөлтэй байгаа учраас бас оноог нь хасаа яах вэ те. 아까 내가 다 잘하고 해놔놓고는 Сая сайн байна гэж яагаад 목사가 거짓말하면 안 되잖아. пастор судал ярьж болохгүй тийм ээ. 원래 그런 거예요. 자, 협박을 그래서 했다가 또 부드럽게 해줬다가 За нэг сүрдүүлээл тэгээд нэг зөөлөн хандаал 또 협박하고. 그러는 бас нэг сүрдүүлээл. 원래 목사는 칼만 안 들었지 말씀할 땐 강도야. Угаасаа пастор хүнд бол хутгал сэлмэл байхгүй болохоос биш үгийн цагаар бол ерөөсөө дээрэмчин. 말씀으로. Үгээр 그죠? тийм ээ. 원래 말씀의 검이 아프잖아. Угаасаа үг гэж байгаа энэ сэлмийг л барьж байгаа шүү дээ. 말씀의 검이 아파요. Энэ үгийн илд бол өвтгөн. 그러니까 히브리서 4장 12절에 Тиймээс Еврей 4-ийн 하나님의 말씀은 살았고 Бурхны үг бол амьд, 운동력이 있어서 자위의 날선 어떤 검보다도 예리하다. идэвхтэй. За хоёр талдаа хурц эртээ ямар ч илтнээс илүү 그래서 хурц. 우리의 간절과 골수를 찔러 쪼개기까지 한다. Тиймээс бидний үе мөч болон одоо яс шүрмсийг одоо салтал нэвтрэн ордог. 근데 아프지만 Гэхдээ өвддөгч 변화를 일으킬 수 있다는 거예요. өөрчлөлт оруулдаг байна. 내 마음에 암덩어리가 있잖아. Миний сэтгэлд одоо хор тавдрын эс байна. 말씀의 검이 쫙 들어와서 잘라내주잖아. Энэ үгийн илд тийшээ нэвтрэн орж түүнийг гаргадаг байна. 그러므로 내 영혼에 변화를 일으키잖아. Тэгснээр миний сүнсэнд, миний сэтгэлд амралтыг 그래서 авчирдаг. 말씀에 능력이 있는 거예요. Тиймээс үгэнд тийм хүч чадал байна. 맞습니까? Зөв үү? 그래서 우리는 목표를 이루기 위해서 Тиймээс бид нар зорилгодоо хүрэхийн тулд 필요한 것들을 알맞게 잘 배치할 줄 알아야 돼. яг хэрэгтэй зүйлсийг бид нар яг оновчтой байрлуулах ёстой. 그리고 그 일이 잘 되도록 내 스스로가 또 살펴야 되는 거예요. Тэгээд тэр ажил, тэр зүйл яг сайн бүтэмжтэй болж гин үү гэд би өөрөө сайн хянаж явах хэрэгтэй. 잘 될 수 있도록 계속해서 이끌어 나가줘야 되는 거예요. Сайн явагдахын тулд үргэлж би чиглүүлж явах 그걸 хэрэгтэй. 관리 감독하는 책임도 나에게 있는 거예요. Үүнийг хариуцах, үүнийг хянах хариуцлагч бас надад байна. 그래서 분석하는 것도 내가 해야 되고 Тиймээс энэ задлан шинжилгээг нь ч би өөрөө 그걸 хийн. 잘 배치하는 것도 내가 해야 되고 Түүнийг сайн зохион байгуулахыг ч би өөрөө хийн. 그 일이 잘 진행되는지 안 되는지도 내가 감독해야 되는 거예요. Тэгээд тэр зүйл сайн бүтэмжтэй явж гин үгүй юу гэдгийг би өөрөө бас хянаж явах хэрэгтэй. 자기가 잘 자기를 살펴야 되는 거예요. Өөрөө өөрийгөө сайн харж явах хэрэгтэй. 이것이 바로 경영인 겁니다. Энэ бол өөрийгөө удирдах байгаа хэрэг. 선택하고 변화를 위해 계획하고 통제하면서 경영을 해야 한다. За тэгэхээр сонголт хийж, өөрчлөлтийн төлөө төлөвлөж, өөрчлөгдөх хэрэгтэй. 그 다음에 다섯 번째 Түүний дараа 5 дугаарт нь 유연성입니다. 유연성. уян хатан чанар. 상황에 따라서 잘 적응하고 부드럽게 대처하는 것. Тэгэхээр нөхцөл байдалд нь тохируулан сайн одоо зохион байгуулах. 변화를 이루기 위해서는 삶을 잘 통제도 해야 되지만 Өөрчлөлтийг авчрахын тулд би амьдралаа сайн удирдах хянаж явах ёстой. 목표를 세우고 평가도 해야 되지만 За төлөвлөгөө гаргах ёстой, дүгнэх ёстой. 너무 그 계획에 매여가지고 자기를 꼼짝 못하게 만들면 Гэхдээ тэр төлөвлөгөөндөө бүр хэтрүүл чандаад өөрийгөө бүр яах ч аргагүй болгох юм бол 스스로가 스트레스를 받을 수 있습니다. өөрөө бас стресстэх боломжтой байна. 그래서 그것을 유연하게 부드럽게 이루어 나갈 수 있도록
여유를 줘야 된다는 겁니다. Тиймээс тийм зүйлийг бид нар бас уян хатан чанартайгаар одоо хэрэгжүүлж авч явах хэрэгтэй. 여기 잠언 27장 1절에 이렇게 말씀하셨습니다. Сургаалт үг 27-гийн 1 дээр ингэж хэлсэн байгаа. 하루 동안에 무슨 일이 생길지 우리는 알지 못합니다. Маргааш юу болохыг чи үл мэднэ. 계획은요, 우리가 하는 일에 뼈대를 잡아주는 겁니다. За төлөвлөгөө гаргаж байгаа нь бидний тухайн өдрийн амьдралын одоо яг тулгуурыг арга ясыг л гаргаж өгж байгаа. 앞으로 나아가게 만드는 동기를 제공하는 거예요. Цаашдаа одоо хойштоо урагшлах урам зоригийг л өгдөг зүйл. 그렇지만 Гэвч 그 틀에 너무 얽매이면 안 된다는 거예요. за түүндээ бүр хит баригдаж болохгүй байна. 네. 그러다 보면 앞으로 나가는 길을 막을 수도 있어요. 포기하게 тэгхийн бол 만들 수도 있어요. урагшлах тэр замдаа хаалт их боломжтой, түүнээсээ болох боломжтой хэн. 그래서 계획적이면서도 유연하게 Тиймээс төлөвлөгөөтэй мөртлөө бас түүндээ уян хатан чанартай 열심히 хандах. 일하면서도 쉬는 법을 알아야 된다는 겁니다. Хичээнгүйлэн ажиллах түүний хажуугаараас амрах аргад суралцах хэрэгтэй. 제가 이거를 잘 못했어요. Би үүнийг сайн хийж чадаагүй. 제가 뭔 목표를 하나 정하잖아요. Би ямар нэгэн зорилго өмнөө тавилаа. 앞뒤 돌아보질 않아. Тэгэх юм бол одоо урдах хойтхоо эргэж хардаггүй. 그냥 쉼 없이 달려가 버려. Зүгээр яг тэр зорилгынхоо төлөө л хамаг хүчээрээ зүтгэдэг. 그러니까 어떤 문제가 생기느냐? Тийм болохоор ямар асуудал үүсдэг вэ? 피곤해. Ядардаг. 힘들어 지쳐버려. За бүр туйлдж сүлддэг. 여러분 아까 마라톤을 180회나 완주했다 그랬잖아요. За дөрөвний хүн тийм ээ 180 удаа марафонд одоо барайндаа орсон гэсэн тийм ээ. 그죠? Тийм биз дээ. 예? 42.19km를 달려야 돼. 41.7 км. 처음에 100m 달리듯이 달려버리면 За 끝까지 эхэндээ 달릴 수 있을까 없을까? за нэг 100 м-т гүйж байгаа юм шиг гүйчүүл барайнд орохгүй юу? 못 달려. Чадахгүй. 그런 사람은 못 달려. За тийм хүн бол гүйж чадахгүй. 그죠? Тийм биз 그러니까 дээ. 거기에 맞게 Тэгэхээр яг тохируулж 이 자기 힘을 조절해야 되는 거죠. өөрийнхөө хүчийг одоо тохируулах хэрэгтэй. 그래서 유연하게 조금 빨리 달렸다가 조금 또 쉬어줬다가 Уян хатан чанартай хандаж тийм ээ. За нэг жоохон хурдан гүйж, за байжгаад хурдаа багасгаж 네, 그렇게 가야 되는 거예요. ингэж явах хэрэгтэй байна. 여기 시드니 해리스라는 사람이 이런 말을 했습니다. За энд харах юм бол одоо Сидней Харрис гэх хүн ингэж хэлсэн 함께 байна. 읽어보겠습니다. Хамт уншия. Амжилттай амьдрах ур чадвартай байхын тулд хоорондоо эсрэг хоёр төрлийн дотоод хурцтмал байдалтай зэрэгцэн орших чадвартай байх хэрэгтэй. Эхнийх нь бид үрд амьдрах мэтээр урт хугацааны төлөвлөгөө гаргах, хоёр дахь нь маргааш өөхөх мэтээр өдөр бүрийг чин сэтгэлээсээ амьдрах явдал юм. 서로 반대되는 두 가지의 힘을 동시에 갖출 수 있어야 된다. Тэгэхээр зэрэгцэн оршиж байгаа эсрэг тэсрэг тийм хоёр чадвартай байх ёстой. 첫 번째는요, Эхнийх нь юу вэ? 영원히 살 것처럼. Үрд амьдрах юм шиг. 두 번째는요, Хоёр дахь нь юу вэ? 내일 죽을 것처럼. Маргааш өөхөх юм шиг. 아, 이게 뭔 얘기야? За энэ юу гэсэн үг вэ? 계획은 뭐예요? 영원한 것을 잡으라. За төлөвлөгөө гаргахдаа би мөнхийнхөөр гаргах 그러나 хэрэгтэй. 그 계획을 이루기 위해서는 Тэгээд тэр төлөвлөгөөгөө биелүүлэхийн тулд 오늘이 마지막이라고 생각하고 하라. өнөөдрийг сүүлийнх гэж бодож 오늘이 биелүүлэх. 마지막이라. Өнөөдрийг сүүлийн өдөр гэж бодож. 주님이 오늘 오실 것처럼. Эзэн өнөөдөр ирнэ гэж бодож. 그래서 성경에 마지막 때가 가까웠다 그러잖아요. Тиймээс Библиэлд хэлсэн тийм ээ төгсгөлийн үе ойрхон гэж. 그죠? Тийм биз дээ. 마지막 때가 가까워. Төгсгөлийн цаг ойрхон. 왜 이 말씀을 하실까요? Ягаад энэ үгийг хэлсэн бэ? 오늘의 최선을 다하라는 거예요. Өнөөдөртөө бүх хүчээ дайчилгээд. 오늘. Өнөөдөр. 그것처럼 내 계획에 세워져 있는 걸 크게 잡지만 За тэгэхээр би урдаа төлөвлөгөө гаргахдаа бол томоор гаргаж 그 일에 최선을 다하는 거예요. түүнийхээ төлөө бүх хүчээ дайчлах. 오늘이 마지막이라고 생각하고 하는 거예요. Өнөөдрийг сүүлийнх гэж бодож амьдрах. 이 시드니 해리스라는 사람이 참 말을 잘하죠. За энэ Сидней Харрис гэх хүн бол ийм үгийг их 우리한테 ундаг 큰 хэлсэн байна. 교훈이 되잖아요. Бидэнд бас их сургамж болж байгаа үг. 우리가 영원히 살 것처럼 장기적인 계획을 가지고 Бид нар үрд амьдрах мэт урт хугацааны төлөвлөгөө гаргах хэрэгтэй. 그러나 그 일을 이루기 위해서는 내일 죽을 것처럼 Гэхдээ тэр төлөвлөгөөгөө биелүүлэхийн тулд би маргааш өөхөх юм шиг бодож 매일 행하는 삶을 사는 겁니다. өдөр бүр тийм сэтгэлээр үйлдэх амьдрал. 그리스도인에게 딱 맞는 말이잖아요. Христэд итгэгч хүнд яг тохирсон үг байгаа. 그 다음에 즐거움입니다. Түүний дараа баяр хөөр. 즐거움. Баяр хөөр. 내가 계획하고 내가 선택한 것 За би төлөвлөсөн, би одоо сонголт хийсэн. 이걸 즐거움으로 이루어야 되는 거예요. За түүнийг би гэхдээ өөрөө баяр хөөртэйгээр биелүүлэх ёстой. 시편 16편 11절에 Дуулал 16-гийн 11 дээр 함께 읽겠습니다. хамт уншия. Та надад амийн замыг таниулна. Таны орших үед л баяр хөөр дүүрэн. Баруун моторт тань игнэгт баяр хөөр оршдог. 하나님과 함께하면 진정한 기쁨과 영원한 생명을
알게 된다는 말씀인 거예요. Бурхантай л хамт байх юм бол мөнхийн амар тайван болон жинхэнэ тэр одоо амралтыг олно гэсэн үг. 하나님 곁에는 즐거움과 만족이 있는 거예요. Бурхны дэргэд юу вэ? Баяр хөөр болон сэтгэл ханамж байгаа. 결국 영원히 안전하게 살아갈 길이 있다는 거예요. Мөнхөд аюулгүй амьдрах арга зам байгаа хан. 자, 요셉을 한번 생각해 보세요. Йосепийг нэг бодож үзээрэй. 요셉이 Йосеп 이집트의 보디발 장군의 종으로 팔려갔습니다. Египт руу Потифарын одоо герт зарц болохоор хөдөлдөгцсөн. 그가 종살이를 하고 있어요. Очоод боолчлогдож байгаа. 근데 그는 참으로 성실하고도 정직하게 일을 했어요. За энэ хүн тэнд очоод ажил хийхдээ бол үнэхээр за үнэн чи итгэмжтэй хичээнгүй хандсан. 그 마음은 저절로 생기는 게 아니에요. Тийм сэтгэл тэр хүнд аяндаа бий болоогүй. 요셉은 정말 자기 마음에 들지 않는 환경 속에 갇혔지만 Йосеп бол өөрийнхөө хүсээгүй тийм орчин нөхцөлд орчихж байгаа. 그 속에서 뭐 합니까? Гэхдээ тэр байдал донд яасан бэ? 선택하는 거예요. Өөрөө сонгосон. 네, 선택. Өөрөө сонголт хийсэн. 내가 이 일을 참 하나님 앞에 기쁨으로 이루어내겠다라고 선택하는 거예요. За би энэ ажлыг бурхны өмнө үнэхээр баяр хөөртэй сэтгэлээр хийя гэдээ өөрөө түүнийг сонгож байгаа хүн бас. 아버지 옆에서 채색 옷을 입고 맛있는 음식을 먹던 그러한 요셉이었어. Аавынхаа дэргэд байгаад л нөгөө урт дээл өмсөдөл амттай сайхан хоол хүнс иддэг байсан хүүхэчүүд ээ. 하루아침에 저 나락으로 떨어졌어요. Гэтэл нэг өдөр гинтл тэр шалдаа буутлаа унаж байна. 근데 그 자리에서 절망하지 않잖아요. Гэхдээ тэнд очичоод тэр цөхрөөгүй. 왜? Ягаад? 하나님이 나와 함께 하신다라는 걸 요셉은 믿고 있었기 때문이에요. Бурхан надтай хамт байгаа гэдэгт Йосеп итгэж исэн болохоор 그렇기 때문에 그 일을 즐거움으로 할 수 있었던 거예요. тийм болохоор өөрийнхөө ажлыг баяртай сэтгэлээр хийж чадсан байна. 기쁨으로 그 일을 해낼 수 있었던 거예요. Баяр хөөртэйгээр тэр ажлаа хийж чадаж байсан. 그랬기 때문에 하나님의 능력이 그 가운데 나타났던 거예요. Тийм л учраас Бурханы хүч чадал тэндээс харагдсан. 그게 저절로 이루어진 것이 아니라는 거예요. Тэгэхээр энэ нь аяндаа бий болсон зүйл биш байна. 요셉이요. 그냥 기쁘고 즐거웠던 게 아니에요. Йосеп зүгээр л нэг баяр хөөртэй баяр баясгалтай байсан хүн биш. 만약에 하나님이 계시지 않았다면 Магадгүй Бурхан байгаагүй бол 요셉은 절망했을 거예요. Йосеп бол шантрах байсан. 다른 노예들과 똑같았을 거예요. За бусад боолуудтай яг л адилхан л байх 근데 байсан. 요셉은 달랐어요. Гэтэл Йосеп өөр байсан шүү дээ. 자기 일 하는 것처럼 했다라는 거예요. Яг л нэг өөрийнхөө ажлыг хийж байгаа юм шиг л хийж исэн. 어떻게 그런 큰 능력이 나타날 수 있었을까? Яаж тийм хүч түүнээс гарав? 그는 Тэр 시간을 그냥 흘러가는 크로노스다 둔 것이 아니고 цаг хугацааг зүгээр нэг урсаж өнгөрж байгаа тэр Кронос гэх цаг хугацаагаар нь байлгаагүй. 그 시간 속에서 카이로스를 잡은 거예요. Тэр цаг хугацаанд дотроос Кайрос цаг хугацааг бүтээсэн байна. 하나님의 시간을 붙잡은 거라. Бурхны цагийг атгсан байна. 그래서 달랐던 거라. Тиймээс ялгаатай байсан. 그래서 Тиймээс 그죠? тийм биз дээ? 이해되시죠? Ойлгож байна уу? 그러니까 확 바뀌는 거예요. Тиймээс шал өөр болсон. 여러분도 마찬가지예요. Та бүхэн бас 이 адилхан. 시간에 억지로 앉아 있는 것이 아니라 Энэ цагт хүчээр сууж байгаа биш. 이 시간을 통해서 Энэ цагаар дамжуулан 내가 무엇인가를 얻고자 한다면 би ямар нэгэн зүйлийг өөртөө олж авъя гэж ивэл 여러분들은 눈이 감기는 것이 아니라 눈이 반짝반짝할 거예요. та бүхний нүд анилдах биш. Харин та бүхний нүд улам илүү гялтгана. 이 시간은 똑같이 흘러갑니다. Энэ цаг хугацаа бүгдд нь адилхан л урсаж өнгөрч 근데 байгаа. 졸다 끝나는 사람이 있는가 하면 Гэтэл нойрмоглоод өнгөрөх хүн байгаа бол 이 시간을 통해서 энэ цагаар 내 삶을 변화시킬 수 있는 말씀을 붙잡는 거예요. өөрийнхөө амьдралыг өөрчилж болох үгийг атгаж авах хүн ч бас. 목표와 계획을 세우고 삶을 통제하면서 살아가는 과정이 매우 심각하고 비장한 것처럼 느껴지지만 За тэгэхээр одоо зориг төлөвлөгөө гаргаж амьдралаа удирдан амьдрах энэ үйл явц нь их ноцтой сүржин юм шиг санагдаж байгаа ч 오히려 주님을 위해서 살아가는 삶은 즐거움이라는 거예요. харин ч эзний төлөө ингэж амьдарж байгаа амьдрал нь баяр хөөртэй байдаг. 주님은 우리를 인해서 기뻐하시고 Эзэн бидний улмаас баярлаж 우리도 주님을 인해서 기뻐하기를 원하신다는 거예요. бид ч бас эзэн байгаагийн улмаас баярлахыг хүсдэг байна. 그래서 우리는 교회 가잖아요. Тиймээс бид нэр чуулгандаа очдог. 신앙생활은 참 피곤합니다. Итгэлийн амьдралыг бас бодох юм бол 학교 끝나고 ядрaan тийм ээ. Хичээлээ дараал, 말씀 들으러 가고 전도 집회 сонсоор 가고 очно, семинарт очно. 거의 한 달 동안에 교회 가지 않는 날이 거의 없어요. Бараг л нэг сарын хугацаанд чуулган дээр очихгүй өдөр гэж байхгүй. 남들의 2배의 시간을 살아갑니다. Бусдаас илүү 2 дахин их цаг хугацааг өнгөрүүлж амьдрах хэрэг гарч 그죠? байгаа. Тийм биз дээ. 그런데 Гэтэл 우리에게는 뭐가 있습니까? бидэнд юу байгаа вэ? 기쁨과 즐거움이 있는 거예요. Энэ баяр баясгал, баяр хөөр гэж юм бэ. 세상 사람들은 세상에 지쳐서 모든 걸 잃어버리고 있는데 Энэ ертөнцийн хүмүүс бол энэ ертөнц дээрээ ядарч одоо туйлдаад бүхний алддаг. 우리는 주님으로 말미암아 새 힘을 얻는 삶을 살아가고 있는 거죠. Харин бид эзний улмаас хүчээ сэлбэж амьдардаг хүмүүс. 그래서 즐거운 삶을 관리하는 것,
Тиймээс энэ баяр хөөртэйгээр амьдрахын төлөө амьдралаа удирдах 이게 우리에게는 너무나도 중요한 겁니다. энэ нь бидэнд бас их чухал байна. 네, 그래서 예수님은요, 우리에게 심각하고 비장하게만 살기를 원하지 않습니다. Тэгэхээр Есүс бид бүхнээс ийм нэг өөр дээрээ ноцтой, ийм нэг сүржин амьдрал гэдгийг хүсээгүй. 삶을 즐기고 기쁨 가운데 살아가기를 원하시고 Энэ амьдралаар нэг баяр хөөртэй, баяр баясгалтай амьдраасаа гэдгийг хүсэж байгаа. 신이 그것을 우리에게 주신다라고 약속하고 있는 거잖아요. Тэгээд өөрөө бас түүнийг бидэнд өгнө гэж амлаж байгаа. 그래서 우리가 하는 일을 즐기고 Тиймээс бид хийж байгаа ажилдаа баяр хөөртэй 주님이 хандж 주시는 기쁨을 맛보는 것이 우리가 삶을 선택할 때 경험하는 결과라는 겁니다. эзний өгдөг тэр баяр хөөргийг амталж мэдэрч амьдрах нь бидний амьдралын одоо сонголтоос хамаарах зүйл байна. 그리고 일곱 번째입니다. Тэгээд долоотх нь 로마서 12장 3절. Ром 12-ийн 3 байна. 로마서 12장 3절 함께 읽겠습니다. 12-ийн 3-ыг хамт уншийе. Надад сойрхогдсон нэгүслэр би та нарын хүн нэг бүрд чинь хэлээ. Өөрийнхөө талаар бодох ёстойгоосоо илүүгээр бүү бод. Харин Бурхны хүн бүрд оноосон итгэлийн хэмжээний дагуу эрүүл ухаанаар бод. 하나님은요, 각 사람에게 분량을 주셨습니다. 분량. За тэгэхээр Бурхан хүн болгонд яг өөрийн хэмжээг өгсөн байгаа. 은사와 믿음의 분량을 주셨다 그랬잖아요. Бэлэг болон итгэлийн одоо ялгааг өгсөн байна. 그렇기 때문에 자기 자신을요, 잘 분별해야 됩니다. Тиймээс өөрөө өөрийнхөө талаар зөв бодох хэрэгтэй. 자기가 어떤 사람인지를 알아야 돼요. Өөрийгөө яг ямар хүн бэ гэдгийг мэддэг байх 그래서 хэрэгтэй. 자기를 공부해 보세요. 자기. Тиймээс өөр дээрээ хичээл хийгээрэй. 자기를 공부하는 게 굉장히 중요합니다. Энэ өөр дээрээ хичээл хийнэ гэдэг нь их чухал. 왜냐하면 Яагаад вэ? 하나님이 주신 그 믿음의 분량을 내가 모르고 살아갈 수 있거든요. Бурхны надад өгсөн тэр итгэлийн хэмжээг би мэдхгүй амьдрж байх боломжтой. 그래서 때로는 자신을 너무 높게 여길 때도 있고 Тэгэхээр заримдаа өөрийгөө хит өндрөөр үнэлж байх ч боломжтой. 자신을 너무 낮게 여길 때도 있다는 거예요. Аль эсвэл өөрийгөө хит доогуур үнэлж байгаа ч байх боломжтой. 이건 잘못된 판단에서 오는 거잖아요. Энэ бол одоо буруу дүгнэлт, буруу бодлоос ирж байгаа. 자신을 너무 크게 생각해도 문제가 일어나고 Өөрийгөө их өндрөөр үнэлсэн ч асуудал болж 자신에게 있는 가능성과 은사를 모르고 또 무시하는 것, 이것도 합당치 않잖아요. за бас өөрийнхөө авьяас болон өөрийнхөө боломжийн талаар ч бас үүнийг мэдгүй өнгөрж байгаа нь ч бас зохисгүй. 그래서 내가 바른 신앙을 가지려면 Тэгэхээр би яг зөв итгэлтэй байя гэвэл 하나님이 주신 분량을 정확하게 알고 Бурхны надад өгсөн хэмжээг би тодорхой сайн мэдж 겸손하게 그 자리에서 충실히 사용하는 겁니다. даруй зантайгаар даруугаар би яг тэр байр суурин дээрээ итгэмжтэй байх. 주님 안에서 자기 자신을 아는 사람은 Эзэн дотор өөрөө өөрийгөө таньж мэддэг хүн. 결코 어떠한 상황 속에서도 흔들리지 않습니다. За тэр хүн бол ямар ч нөхцөл байдалд орсон ганхдаггүй. 자신의 좋은 점을 활용하고 부족한 점을 잘 다스리면서 살아가는 겁니다. Өөрийнхөө сайн талыг зөв ашиглаж, өөрийнхөө дутмаг сул талыг харин сайн засаж явдаг байна. 그래서 필요한 것이 뭐냐면 자기 자신에 대한 지식이 있어야 된다는 거예요. Тиймээс чухал зүйл нь юу вэ? Өөрийгөө таних тэр мэдлэг бидэнд хэрэгтэй. 자기 자신을 잘 알고 이해하는 능력, Өөрийгөө ойлгож мэдэх чадвар. 그것이 꼭 필요합니다. За энэ заавал хэрэгтэй 그 байна. 다음에 여덟 번째, Түүний дараа 8 дугаарт нь 하나님을 아는 겁니다. Бурхныг мэдэх. 하나님을 아는 것. Бурхныг мэдэх. 삶을 관리하는 가장 중요한 요소는 하나님을 아는 것이다. Тэгэхээр энэ амьдралаа удирдах хамгийн чухал нэг хүчин зүйл бол Бурхныг мэдэх байна. 하나님은 우리를 창조하신 분이기 때문에 Бурхан бол биднийг бүтээсэн нэг учраас 누구보다도 우리를 너무나도 잘 알고 계세요. хэн хүнээс ч илүү биднийг бол маш сайн мэдж байгаа. 따라서 나의 삶을 잘 관리하기 위해서는 За тэгэхээр бид бүхэн өөрийнхөө амьдралыг сайн удирдах авч явахын тулд 주님께 묻고 그 안에서 계획되어져야 된다는 거예요. эзнээс би асууж тэр дотор би төлөвлөж явах хэрэгтэй байна. 그래서 호세아서 6장 3절에 Тиймээс Хосея 6-гийн 3 дээр 여호와를 알자. эзнийг мэдхээ 힘써 여호와를 알자라고 말씀하시잖아요. мэдхийн тулд шамдацгаая гэж байгаа. 왜? Яагаад? 하나님을 계속 알아가려는 사람에게는 주님이 반드시 찾아오시고 Тэгэхээр Бурхныг илүү ихээр таньж мэдж явж байгаа хүн дээр эзэн өөрөө гарцаагүй. 우리의 메마른 삶을 새롭게 만들어 주신다는 겁니다. Тэгээ бидний хатан орчиж байгаа амьдралыг тэр Бурхан илүү ихээр шинчилж өгдөг байна. 그래서 베드로후서 3장 18절에도 2 дугаар Петр 3:18 дээр ч бас 함께 읽겠습니다. хамт уншийе. Харин бидний эзэн ба аврагч болох Есүс Христийн нэгүсэл болон мэдлэг дотор өсөх түн идүүгээ болон мөнхийн өдөр аль алинд нь түүнд алдар байх болтугай. Амен. 예수 그리스도의 은혜와 그분을 아는 지식에서 자라가라고 말씀하시는 거예요. Есүс Христийн нэгүсэл болон мэдлэг дотор өс.
거짓 가르침이나 흔들리는 상황에 머물지 말고 Хуурамч одоо сургаал болон намайг ганхуулах нөхцөл байдал дотор явах биш. 우리는 계속 성장해야 된다. Харин бид нар илүү их өсөж явах ёстой. 모든 영광은 지금도 영원히 주님께 돌려야 하는 겁니다. Бүх алдрыг бид нар одоо ч бас за дараач бас эзэнд л өргөдөг байх ёстой. 그래서 Тиймээс 삶의 8가지 관리 요소 말씀드렸습니다. энэ амьдралын менежментийн амьдралаа удирдах 8 чухал хүчин зүйлийг хэллээ. 자, 한 가지씩 읽어보겠습니다. Нэг нэгээр нь 첫 уншия. 번째, Эхнийх нь 어여루, 고로, 두루, 타오, 조르간, 도도, 냄. 예, 이것을 이루기 위해 우리의 모든 생각의 관리를 잘 해야 됩니다. Тэгэхээр эдгээр хүчин зүйлсийг бид нар биелүүлэхийн тулд өөрийнхөө бодлыг бас сайн удирдах хэрэгтэй. 생각의 관리. Бодлыг удирдах. 이걸 이루기 위해서 Эдгээрийг биелүүлэхийн тулд 내 이 생각, миний бодол 이걸 잘 해야 되는데 за үүнийг сайн удирдах хэрэгтэй. 잠언 23장 7절 함께 읽겠습니다. Сургаалт үг 23-ын 7 хамт уншия. Тэрээр хоолойд торох хялгас мэт агаад оо ид гэж чамд хэлвч үнэндээ зүрхэн чамайг гээгүй байдаг. 네, 이 말씀은 사람은 겉모습이나 말이 아니라 Тэгэхээр энэ үг нь энэ хүн гаднах төрх за аль эсвэл үг биш. 마음의 품은 생각대로 살아간다는 거예요. Энэ сэтгэлдээ тээж аваа бодлороо амьдрдаг гэдгийг хэлж байгаа. 속으로 계산하고 품고 있는 생각이 결국 그 사람의 태도와 행동과 인격으로 드러난다는 거예요. Тэгэхээр дотроо тооцоолж за дотроо бодож яваа тэр хүний одоо амьдралд яг амьдралд өөрийнх нь зан чанарт тэр нь гарч ирдэг байна. 무엇을 생각하고 살아가느냐? Юу бодож амьдарж байгаа вэ? 곧 그 사람을 나타내는 겁니다. Тэр нь тухайн хүнийг харуулдаг. 네, 여기 보시면 Энийг харах юм бол 생각은 언어가 되고 бодол үг болж, 언어는 행동이 되고 үг үйлдэл болж, 행동은 습관이 되고 үйлдэл зуршил болж, 습관은 인격이 되고 зуршил зам байдал, 인격은 운명을 결정한다. зам байдал хувь заяаг шийдвэрлэдэг. 어디서부터 시작해요? За юунаас эхэлж байна? 생각. Бодлоос. 내 안에 어떤 생각을 갖고 있느냐에 따라서 Би дотроо юу бодож явна вэ гэдгээс шалтгаалan 말이 나와요. үг гарч байгаа. 말은 곧 행동으로 나와요. За тэр үг бас үйлдэл болж гардаг. 행동은 습관이 돼버려요. Үйлдэл нь явсаар зуршил болдог. 습관이 그 사람의 인격이 되는 겁니다. Зуршил нь тэр хүний зам байдал болчдөг. 인격은 그 사람의 운명을 결정하게 되는 거예요. Тэр зам байдал нь тухайн хүний хувь тавилан шийдэдэг. 그래서 주님은 생각이 곧 그 사람이라고 말씀하셨습니다. Тэгэхээр эзэн хэлсэн байгаа бодол бол тэр хүн юм а гэж. 인격과 인생은 그 생각 위에 지어지는 것이다. Тэгэхээр энэ хүний зан чанар болон хүний амьдрал бодол дээр нь баригдаж байгаа. 그래서 생각이 바뀌면 Тэгэхээр бодол өөрчлөгдвөл 인생이 바뀔 수 있다라는 거예요. амьдрал өөрчлөгдөх боломжтой гэсэн үг. 그래서 골로새서 3장 2절에 이렇게 말씀하시잖아요. Колосай 3:2 дээр ингэж хэлж байгаа. 위의 것을 생각하고 땅의 것을 생각지 말라. Газар дээрхийг бус дээгүрэх зүйлсийг ирмэлц. 눈앞에 보이는 세상의 가치에 매이지 말고 Нүдэнд үзэгдэж байгаа энэ ертөнцийн үн цэнт зүйлийг харах биш. 하나님의 뜻과 영원한 것을 기준으로 생각하며 살아가라는 거예요. Бурхны хүсэл болон Бурхны алдрыг яг үндсэн хэмжүүр болгож бод гэж байгаа юм. 로마서 8장 6절에 돼요. За, Ром 8:6 дээр бас 함께 읽겠습니다. хамт уншия. Махбодын бодол санаа бол үхэл, сүнсний бодол санаа бол ам ба амар тайван. 생각과 마음을 어디에 두느냐에 따라서 달라지는 거예요. Тэгэхээр энэ сэтгэл санаагаа би юун дээр тавина вэ гэдгээ шалтгаалan өөр ахна. 육신의 생각은 Махбодын бодол санаа 사망이라는 거예요. үхэл гэж байгаа. 영의 생각은 Сүнсний бодол санаа 생명과 평안이라고. ам ба амар тайван. 세상과 자기 욕심의 마음을 두면 За ертөнц болон өөрийнхөө шуналт ачаалд өөрийнхөө сэтгэлийг би тавьбал 결국 신앙도 망하고 эцэст итгэлээч суйруулна. 세상 가운데서도 망하는 거예요. Энэ ертөнц дээр ч бас сүрнэ. 근데 성령 안에 마음을 두면 Харин энэ ариун сүнс дотор би 참된 삶을 бодолтой 만들게 되고 жинхэнэ амьдралыг бүтээн 평안을 누리게 되는 거예요. амар тайвныг эдлэн. 내 속에 왜 불평과 불만이 생깁니까? Ер нь миний дотор яагаад гомдлох, төвөгшөх сэтгэл төрдөг вэ? 육신의 생각을 하기 때문인 거예요. Махбодын бодлоор явж байгаа учраас. 영의 생각을 하면 Харин сүнсний бодлоор явбал 생명과 평안이라고 약속하고 있잖아요. ам ба амар тайван байна гэж амлаж байгаа үстэй. 위의 것을 생각하고 영의 дээгүүрхийг 생각을 бодож. 하게 되는 겁니다. Энэ сүнсний бодлоор явах ёстой 왜? байна. Яагаад? 고린도전서 2장 16절 함께 읽겠습니다. 1-р Коринт 2:16 хамт уншия. Тэгээд ч хэн эзний оюун ухааныг мэдсэн бэ? Хэн түүнд зааварлах вэ гэсэн байдаг. Бидэнд харин Христийн оюун ухаан бий. 우리는 그리스도인이라는 겁니다. Бид бол Христийн хүн шүү дээ. 그리스도인이라는 건 뭐예요?
За Христийн гэдэг нь юу 이 гэсэн? 말씀처럼 그리스도의 마음을 가진 사람이다 그 얘기입니다. Энэ үгэн дээр гарч байгаачлан Христийн сэтгэл буюу Христийн оюун ухаанч бидэнд одоо байгаа гэсэн. 그 이야기는 예수님처럼 생각할 수 있는 잠재력을 우리는 가지고 있는 사람들이에요. Энэ нь юу гэсэн үг вэ? Есүстэй адилхан тийм бодлыг бид нэр тээж чадах чадaltaй болсон хүмүүс гэсэн үг. 그렇기 때문에 그리스도인들은 훈련을 통해서 주님처럼 생각하고 Тэгэхээр одоо Христэд итгэгч бид бүхэн өөрийгөө сургаснаар Христтэй адил зүйлийг бодож 주님처럼 행동할 수 있다라는 겁니다. эзэнтэй адил үйлдэл гаргаж амьдрах боломжтой гэсэн үг. 왜? Яагаад? 주님의 마음을 가졌기 때문에. Эзний оюун ухаан, эзний сэтгэл одоо надад байгаа учраас. 그래서 달라지는 거예요. Тиймээс өөрчлөгддөг бахна. 그래서 다른 거예요. Тиймээс өөр 억지로 달라지는 게 아닙니다. хүчээр өөрчлөгддөг юм 우리 биш. 안에 있는 것을 잘 살펴보라는 거예요. өөрийнхөө дотор байгаа зүйлсийг бид нар сайн 우리가 харах. 정말 구원을 받았다. Үнэхээр би аврагдсан бол 그리스도의 마음이 내 속에 있는 거예요. Христийн сэтгэл нь миний дотор байгаа гэсэн. 그렇다면 Тийм бол 예수님처럼 생각하고 Есүстэй адил бодох, 예수님처럼 행동할 수 있다라는 거예요. Есүстэй адил үйлдэх боломжтой. 그래서 마음을 늘 새롭게 해야 되는 겁니다. Тэгэхээр оюун санаа болон буюу энэ сэтгэлээ бид нар үргэлж шинжилж явах. 그래서 내 속에 들어오는 것들을 통제할 수 있어야 돼요. Над руу орж ирж байгаа тэр мэдээллүүдийг бид нар хяндаг байх хэрэгтэй. 로마서 12장 2절에 이렇게 말씀하십니다. Ром 12-ийн 2 дээр ингэж хэлсэн. 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 그랬습니다. Оюун санаагаа шинчилж өөрчлөгдөх тун. 자, 씨앗이 땅에 심겨집니다. За нэг үр газарт суулгаглаа. 그러면 그곳에서 식물이 나죠. Тэгэн бол тэндээс одоо өвс ургамал гарна тийм ээ. 그죠? Тийм биз дээ. 씨앗이 심기지 않으면요. Үр суулгагдаагүй бол 거기서는 아무것도 나지 않아요. тэндээс юу ч ургахгүй шүү дээ. 저 밀밭에 잡초가 자랍니다. За одоо хээр тал дарах юм бол зан зэрлэг өвс ургадаг. 왜 잡초가 자랄까요? Ягаад зэрлэг ургаж байна? 잡초 씨앗이 와서 떨어졌거든. Тэр зэрлэгийн үр ирээд суугцсан учраас. 그러니까 거기서 잡초가 나오는 거예요. Тиймээс тэндээс зэрлэг өвс гарч байгаа. 삶이 바뀌기 위해서는요. Амьдрал өөрчлөгдөхийн тулд 그것이 시작이 되는 생각부터 통제해야 된다는 거예요. тэгэхээр түүний эхлэл болох бодлоосоо авахуулан захирах ёстой. 나쁜 씨가 떨어지지 않도록 Муухай үр суугдахгүй тул 좋은 씨를 심어야 сайн үрийг суулгаж ижил 좋은 나무가 나오는 거예요. сайн мод тэндээс гарна. 맞습니까? Зөв үү? 맞잖아요. Зөв шүү дээ. 그것처럼요. Түүн шиг. 내 이 생각에 좋은 것을 심어야 되는 거예요. Би өөрийнхөө бодол санаанд сайн зүйлсийг суулгах 그래서 хэрэгтэй. 우리 그리스도인은요. 눈에 보이는 것을 조심해야 됩니다. Тэгэхээр Христэд итгэгч бид бүхэн энэ нүдэнд харагдаж байгаа зүйлээс болгоомжлох хэрэгтэй. 입이 말할 때 조심해야 돼요. Миний ам бас ярихтаа болгоомжлох хэрэгтэй. 손이 일할 때 조심해야 됩니다. Миний гар юм хийж явахдаа болгоомжлох хэрэгтэй. 내 발이 가는 길을 조심해야 됩니다. Миний хөл явж байгаа замдаа болгоомжлох хэрэгтэй. 그래서 눈과 입과 손과 발을 조심히 다뤄야 되는 거예요. Тиймээс нүд болон ам, гар болон хөл бүх тал дээр бид нар болгоомжлох ёстой байна. 왜? Ягаад? 입력되는 것이 출력으로 나오는 거잖아요. Оролт байж ижил тэр нь гаралт болж гарна үстэй. 우리의 습관이 인격이 되잖아요. Бидний энэ зуршилчинд явсараад зан чанар болдог. 삶의 태도는 다 그동안 보고 듣고 경험한 것의 결과라는 겁니다. Миний одоогийн амьдралын хандлага, одоогийн миний амьдрал өнгөрсөн хугацаанд би юу харсан, юу сонссон, юу туулсан түүний үр дүн байгаа. 그래서 생각과 마음을 새롭게 하기 위해서는 Тэгэхээр би бодол болон сэтгэлээ шинчлэхийн тулд 먼저 잘못된 것들이 생각에 입력되지 않도록 통제해야 된다는 거예요. юуны өмнө буруу зүйлс, буруу бодол, буруу зүйл миний дотор орж ирэхгүй байхын төлөө түүнийг би захирах ёстой байна. 자, 지금부터 잘 들어보세요. За та бүхэн сайн сонсоорой одоо. 여러분들 인스타그램, 틱톡, За, 유튜브 Instagram, TikTok, YouTube 여러분들 이런 것이 우리의 시간을 얼마나 많이 뺏어 갖고 있고 иймэрхүү зүйлс бидний цагийг ямар их булаадаг вэ? 우리 속에 얼마나 잘못된 생각들을 갖다 집어넣는지 아십니까? Тэгээ бидний дотор ямар их буруу бодлыг оруулдаг вэ? 요즘 그리스도인이요 이 세상 가운데서 하나님의 마음을 품고 하나님의 마음을 이루는 것이 쉽지 않은 게 그겁니다. Тэгэхээр одоо энэ орчин үед Христэд итгэгч хүмүүс Бурхны сэтгэлийг энэ дотроо тээж явахад амаргүй болсон. 마귀가요 얼마나 잘못된 씨앗들을 우리 이 머릿속에 갖다가 뿌리는지 모릅니다. Энэ диавол ямар их буруу зүйлсийг, буруу үрийг бидний энэ толгой тархинд оруулаад байна вэ? 온라인 게임, Онлайн тоглоом, 넷플릭스, за Netflix 그죠? тийм ээ. 이런 거에 빠져가지고요 Иймэрхүү зүйлс 헤어나오질 못하는 거예요. улаарч тэндээсээ гарч ирч чаддаггүй. 이런 걸 보는 시간, Ийм зүйлс үзэж байгаа цаг, 시간도 떠내려가는 거지만 цагч урсан өнгөрж байна. 내 이 안에 잘못된 생각을 갖다 뿌린다는 거예요. Бас миний дотор, миний сэтгэлгээнд буруу бодлогч, буруу үрийгч, муу үрийгч суулгах чадаа. 나를 비참하게 만들어 버리는 거예요. Намайг
эцэст нь эмгэнэлтэй хүн болгож байгаа хань. 그 시간에 내가 성경을 하나 더 읽을 수 있고 Тэр цагт би Библийг уншиж болох 내가 байсан. 말씀을 하나 더 묵상할 수 있는데 Үгийг би тунгаан бодож болох байсан. 우리는 뭐예요? Гэтэл бид 거기다 많은 시간을 보내고 있는 거예요. түүнд хэтэрхий их цагийг өнгөрөөж байна. 맞습니까? Энэ зөв үү? 네? 아니에요? Үгүй юу? 괜히 훑어봐, 괜히. За шал дэмий YouTube үзэл байдаг. 정말 시간 많이 뺏기는 거예요. Үнэхээр цаг их алддаг. 나를 망가뜨리는 겁니다. Өөрийгөө би сүрүүлж байна. 쓸데없이 인터넷 막 여기저기 뒤지고 다니는 거예요. За шал хэрэггүй интернет ухаал байдаг. 쓸데없는데 시간을 다 낭비하고 있는 겁니다. Хэрэгцээгүй зүйлсэл цагаа өрн таран хийдэг. 실제 자기 인생에 도움이 되지 않는 습관인 거예요. Энэ нь миний амьдралд ямар ч тус болохгүй зуршил шүү дээ. 마음은 쓰고 얻는 것은 아무것도 없는 거예요. Би түүнд сэтгэл зарцуулдаг гэтэл надад ирэх үр ашиг гэж юу ч байхгүй. 도리어 나의 삶을 망치는 거라는 거예요. Харин ч энэ нь би өөрийнхөө амьдралыг сүйтгэж байгаа хэрэг. 우리는 여기서 해방돼야 됩니다. Бид тэндээс чөлөөлөгдөх ёстой. 욥기 31장 1절에 그러잖아요. Йов 31-ийн 1-ээр хэлсэн байгаа. 욥은요 마음과 눈을 깨끗하게 지키며 Йов хэлсэн байгаа өөрийнхөө сэтгэл болон нүдээ цэвэр байлгах гэсэн. 나쁜 생각이나 욕심을 내지 않으려고 정말 하나님 앞에 간절히 기도했던 사람인 거예요. Буруу бодол тээхгүй байх гэж, за буруу муу сэтгэлтэй байхгүй байх гэж хичээсэн. 함께 읽어보겠습니다. Энэ ишлэлийг хамт уншъя. Нүдтэйгээ би гэрээ хийсэн билээ. Тиймээс онгон охиныг харж яах нь чадах вүлээ. 우리가 이제는 그런 거에 눈을 돌려서도 마음을 뺏겨서도 생각을 뺏겨서도 안 됩니다. Тэгэхээр бид нар одоо иймэрхүү зүйлд тийм ээ нүд алдаж, сэтгэлээ булаалгаж, бодлоо алдаж болохгүй. 여기 시편 119편 37절 함께 읽겠습니다. Дуулал 109-ийн 37 хамт уншъя. Хуурмаг хоосныг харахаас хоёр нүдийг минь эргүүлэн өөрийн замд намайг сэргээгээч. 이것이 이제 여러분들의 기도가 돼야 됩니다. Энэ та бүхний залбирал болох ёстой. 쓸데없는 것에 마음을 뺏기지 말고 Хэрэггүй зүйлд сэтгэлээ булаалгахгүй бай. 하나님과 그분의 말씀에 집중하게 도와달라고 간절히 여러분들이 원해야 되는 겁니다. Бурхны үг болон бурханд би илүү их анхаарахын төлөө түүнийг хүсэж би залбирж гуйх ёстой. 여러분들이 오늘부터 이 기도를 하셔야 된다는 Та бүхэн өнөөдрөөс энэ залбирлыг хийх хэрэгтэй. 거예요. 마귀는 우리 눈을 뺏어갑니다. Бозар сүнс бидний нүдийг булаадаг. 그리고 우리의 생각을 뺏어갑니다. Бидний бодлыг булаадаг. 우리의 마음을 뺏어가는 거예요. Бидний сэтгэлийг булаадаг. 그래서 하나님 뜻대로 살지 못하게 만들어 버립니다. Ингээд яадаг вэ? Бурхны хүслийн дагуу амьдрахгүй байхад хүргэж. 그래야 전도가 되지 않을 거니까. Яагаад вэ? Тэгжиж сайн мэдээ тараагдахгүй учраас. 이제 이 기도는 시편 기자의 기도가 아니라 우리 모두의 기도가 돼야 되는 거예요. Тэгэхээр энд гарч байгаа энэ залбирал, энэ дуулын бичээчийн залбирал биш. 다시 Харин 한번 бидний 읽어보겠습니다. залбирал болох ёстой байна. Дахиад нэг хамт уншъя. Хуурмаг хоосныг харахаас хоёр нүдийг минь эргүүлэн өөрийн замд намайг сэргээгээч. 왜? 허탄한 곳에 마음을 빼앗기면 하나님의 말씀이 깨달아지지 않고 내 안에 영혼이 소생치 못하는 거예요. Хуурмаг хоосонд би сэтгэлээ алдах юм бол бурхны үг надад ухаарагдахгүй. Ингэснээр миний амьдрал одоо зөв сайн явахгүй байна. 이것이 우리 날마다 기도가 돼야 됩니다. Энэ бол бидний өдөр тутмын залбирал болох хэрэгтэй зүйл. 허탄한 것을 보지 말게 하시오. Хуурмаг хоосныг харахгүй байхад 주의 도에 나를 소생케 하소서. өөрийн замд намайг сэргээгээч. 하나님의 말씀을 붙잡고 살아가게 해달라. Бурхны үгийг зуурж амьдруулаач гэж байгаа. 이건 우리 스스로가 간절히 원해야 되는 겁니다. Энэ бол бид бүхэн өөрсдөө хүчин сэтгэлээсээ хүсэх зүйл. 그리고 신명기 13장 7절로 8절입니다. Дэд хууль 13-ын 7-8 함께 읽겠습니다. хамт уншъя. Харин чиний эргэн тойрны хол ойрын газрын нэг хязгаараас нөгөө хязгаар хүртэлх ард түмнүүдийн бурхтыг ярвал чи түүнтэй бүү санаа нэгд, түүнийг бүү даг, бүү өрөвд, бүү хилтрүүл, бүү халахал. 마음과 생각을 해치는 것들을 보거나 Энэ бодол сэтгэлд маань нөлөөлөх зүйлсийг 또 харвал 듣지 말고 түүнийг бүү сонс. 하나님과 선한 것에 집중하라 그 얘기잖아요. Харин бурхан болон сайн зүйлд анхаар гэдгийг хэлж байгаа. 그래서요 우리에게는 좋은 것만 입력시켜야 됩니다. Тэгэхээр бид бүхэн өөрсдийнхөө дотор сайн зөв зүйлийг л оруулж байх хэрэгтэй. 그 아이를 가진 임산부에게는 좋은 것만 보고 좋은 것만 듣고 좋은 것만 먹으라 그러잖아요. За одоо жирэмсэн их хүн байлаа тийм ээ. Тийм хүнд жирэмсэн байх үед нь одоо сайхан зүйлэл үзэж харах хэвээр сайн шин тэжээлтэй юм л идэж уух хэвээр гэж тэгдэг үсттэй. 맞아요? Зөв үү? 왜? Яагаад тэгдэг вэ? 좋은 아이를 낳기 위해서. Эрүүл сарвал хүүхэд төрүүлэхийн тулд. 맞죠? Зөв биз дээ? 그러면 내가 좋은 사람이 되려면 За тэгвэл би сайн хүн болъё гэвэл 좋은 것만 봐야 돼. сайн зүйлэл зөв зүйлэл харах хэвээр. 그죠? Тийм биз дээ? 네, 좋은 말씀을 들어야 돼. Энэ сайхан үгийг л сонсох хэрэгтэй.
좋은 하나님의 양식을 먹어야 돼. Энэ сайхан Бурхны хүнс, энэ хоолыг л идэх ёстой. 네, 그래서 우리가 신앙에 도움이 되는 책과 영화들을 봐야 되고 Итгэлийн амьдралд миний итгэлд тус нэмэр болох тийм ном унших ёстой, тийм юм үзэх хэрэгтэй. 교제도요 경건하고 Нөхөрлөлч бас 네, 그리고 거룩한 사람들과 어울려야 돼. сүсэг бишрэлтэй байх ёстой, бас ариун хүмүүстэй бид нар ойртох ёстой. 그 사람의 친구를 보면 그 사람을 안다 그러잖아요. Тухайн хүний нөхөрлж байгаа найзыг нь харвал тэр хүнийг бас таних боломжтой гэж байгаа тийм ээ. 응? 맞아요? Зөв үү? 이 사람이 내 친구입니다. За энэ хүн миний найз байгаамаа. 근데 이 사람 깡패야. Гэтэл энэ хүн нь хулгайч, дээрэмчин байлаа. 그러면요? Тэгвэл юу вэ? 나도 깡패야. Би ч бас хулгайч. 그러니까 그 사람의 친구를 보면 그 사람을 알 수 있는 거예요. Тэгэхээр найзалж байгаа найзыг харвал тэр хүнийг танина. 네, 그리고 우리는 영원한 것을 바라보고 Тэгэд бид нар мөнхийн зүйлийг харж 네, 그리고 말씀과 교제를 통해서 영원한 것을 사모하는 삶을 살아가야 됩니다. бас уг болон нөхөрлөлөөрөө бид бүхэн мөнхийн зүйлийг хүсэмжилж амьдрах хэрэгтэй. 왜? Яагаад? 말씀을 깊이 묵상할 때 이 생각이 바뀝니다. Би үгийг л их гүнзгий тунгаан бодож байж л одоо миний бодол зөв яваа. 그래서 눈과 귀에다가 파수꾼을 세우고 Тиймээс нүд болон чихэндээ би харуул тавьж. 신앙적이지 않은 것은 다 막아야 됩니다. За итгэлийн бус зүйлсэд би хязгаар тогтоох хэрэгтэй. 그래야 내 생각이 바뀌게 되는 거예요. Тэгж байж миний бодол өөрчлөгдөнө. 네, 그래서 여기 보시면 생각을 사로잡으라 그랬습니다. Тэгэхээр эндээс харах юм бол энэ бодлоо барь олзол гэж байгаа. 고린도후서 10장 5절 2 дугаар Коринт 15 함께 дээр 읽겠습니다. хамт уншия. Бурхны мэдлэгийн эсрэг босогч алив бардамлыг устгаж бодол бүрийг Христэд дуулууртай болгохоор олзолдог. 네, 내 마음속에 잘못된 생각, Миний доторх буруу бодол 거만한 마음을 붙잡아서 예수님의 뜻대로 바꿔야 되는 거예요. тэр бардам сэтгэлийг би барьж аваад Есүсийн хүслээр солих ёстой. 우리 속에 잘못된 생각들 있잖아요. Бидний дотор буруу бодол байдаг. 있어요, 없어요? Бага юу байхгүй юу? 있어요. Байдаг. 교만한 마음 있어요. Нэг бардам сэтгэл байдаг. 그 마음을요 예수님의 뜻으로 바꿔야 되는 거예요. Тийм сэтгэлээ бид нар Есүсийн хүсэл болгож солих ёстой. 예수님도 그 바꾸는 것을 우리한테 보여주셨어요. Есүс ч бас сольж болдог гэдгийг бидэнд харуулсан. 어디에서? Хаана? 겟세마네에서. Гетсеманед. 예수님의 마음을 어떻게 바꿨어요? Есүс сэтгэлээ яаж сольсон бэ? 겟세마네에서 기도하잖아요. Гетсеманед залбирдаг үсттэй. 정말 간절히 기도하잖아요. Чин сэтгэлээсээ залбирдаг шүү дээ. 땀방울이 핏방울이 되도록 기도하시잖아요. За тэр хөлсөн туслан цусан тусал мэтэл ботол 내 залбирсан. 생각대로 마옵시고 Миний бодлоор биш. 아버지의 생각대로 아버지의 뜻대로 되기를 원하나. Таны хүслээр болтугай. 그것이 얼마나 힘든지를 보여주시는 거예요. Тэгэхээр энэ нь ямар хэцүү зүйл вэ гэдгийг харуулж байгаа. 우리도 그렇게 바꿔야 되는 거예요. Бид бас ингэж солих хэрэгтэй. 내 뜻대로 마옵시고 Миний хүслээр биш ээ. 아버지의 뜻대로 Таныхаар болог. 생각을 사로잡아 와야 되는 거예요. Бодлоо би олдолж авчрах. 하나님의 생각으로 바꿔야 되는 거예요. Бурхны бодлоор би сольж өөрчлөх ёстой. 그리고 생각을 치유해야 됩니다. Тэгээ бодлоо би ариусгах ёстой. 우리에게 잘못된 것이 있다. Бидэнд хэрвээ буруу зүйл байгаа бол 단순히 생각만 바뀌는 것이 아니라 зүгээр энгийнээр бодлоо өөрчлөө зогсохгүй 우리의 마음까지도 완전히 하나님 앞에 치료받아야 되는 거예요. өөрийнхөө сэтгэлийг хүртэл би бүрэн гүйцэд бурхны өмнө ариусгах ёстой. 모든 사람 마음에 아직 어린아이 같이 부족한 것이 있습니다. Тэгэхээр хүн бүрийн сэтгэлд одоо нэгэн хүүхэд байгаа юм шиг дутмаг юм байна. 하나님 앞에 어긋난 죄들이 있습니다. Бурхны өмнө одоо буруу тийм гажууд гим нүгэл байдаг. 그럼 하나님 앞에 회개하고 Тийм бол бурхны өмнө гимшиж 정말 참회하고 돌이켜서 үнэхээр эргэж гимшиж 하나님 앞에 치유받아야 되는 거예요. бурхны өмнө би ариусгах ёстой. эдгэлгэх ёстой. 그다음에 건강한 생각을 위해서 어떻게 해야 될까? За тэгвэл би эрүүл сэтгэлгээний төлөө яах ёстой вэ? 하나님 안에 거하고 그 말씀을 묵상하는 겁니다. Бурхны дотор байж түүний үгийг би тунгаан бодох хэрэгтэй. 말씀을 묵상하면 올바른 생각을 갖게 됩니다. Би үгийг тунгаан боддог байх юм бол зөв үзэл бодолтой болж чадна. 우리의 변화는요, 내 생각에 맞추는 것이 아니라 Тэгэхээр бидний өөрчлөлт би өөрийн бодолдоо тааруулах биш. 주님의 생각에 맞춰야 됩니다. Харин эзний бодолд тааруулах явдал байна. 그다음에 돈이 우리는 달아? 긍정적인 생각을 해야 됩니다. Би үргэлж эерэг боддог байх хэрэгтэй. 부정적인 생각은 Сөрөг бодолтой байх. 부정적인 감정을 불러일으켜요. Энэ нь сөрөг сэтгэл хөдлөлийг л надад авчирдаг. 그리고 부정적인 행동이 나오도록 만드는 겁니다. Тэгээд надаас сөрөг муу муухай үйлдэлийг л гаргадаг. 그렇기 때문에 우리 속에 불평과 불만보다는 Тэгэхээр бидний дотор гомдол төвөгшөөлөөс илүү 항상 үргэлж 감사하는 마음을 가져야 됩니다. талархах сэтгэл байх хэрэгтэй ахна. 그다음에 Түүний дараа 과거에 집착하지 말고 би өнгөрсөндөө авталгүйгээр 현재에 집중해야 된다. харин одоо цагт төвлөрөх ёстой. 많은 사람이요 지나간 것 때문에 거기에 분노하고 있는 거예요. Олон хүмүүст өнгөрсөн зүйлээс болоод түүндээ
уурсаад 왜 내가 байдаг. 그렇게 했을까? Тэр үед би яагаад 왜 тэгж 내가 저렇게 했을까? яагаад тэгсэн юм бол 거기에 붙잡혀서 앞으로 전진을 하지 못하는 거예요. түүндээ автаад дөрөөсө урагшил чаддаггүй. 예. 그러면 현재의 삶을 손해 보게 되는 겁니다. Тэгэх юм бол би одоогийн амьдралаараа хохирж байгаа хэрэг. 자, 이미 지나간 일은 다시 바꿀 수 있어요, 없어요? За одоо хэдийнэ болоод өнгөрцөн зүйлийг би өөрчилж чадахгүй юу? 바꿀 수 없어요. Өөрчилж чадахгүй. 그것은요, 치유받고 넘어가야 됩니다. Түүнийг би зүгээр эдгээгээл өнгөрөх хэрэгтэй ахын. 그래서 하나님 앞에 회개하고 돌이키고 그 가운데 교훈을 받아서 그것을 온전히 이루고 살아가야 됩니다. Тиймээс би бурхны өмнө яах ёстой вэ? Өнгөрсөндөө гимшиж түүнээсээ эргэж одоо би түүнийг эдгээлгэж одоодоо харин бурхны өмнө зөв зохистой амьдрах хэрэгтэй. 왜냐하면 주님은 과거, 현재, 미래까지 모든 시간을 초월하신 분입니다. Яагаад вэ? Одоо эзэн бол өнгөрсөн одоо ирээдүй гэж байгаа энэ бүх цаг хугацааг одоо давуулан оршдог нэгэн шүү дээ. 그렇기 때문에 우리의 과거를 치유하실 수 있는 분인 거예요. Тийм болохоор бидний өнгөрсөн цаг хугацааг бурхан бол эдгэж эмчилж өгч чадах нэгэн байна. 히브리서 13장 8절에 말씀하시잖아요. Еврей 13-ийн 8 дээр хэлсэн байна. 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 영원토록 동일하신 분이라고. Есүс Христ өчигдөрч өнөөдөрч бас мөнхөд хэвээрээ нэгэ. 그래서 우리의 마음을 잘 지키고 Тэгэхээр бид бүхэн сэтгэлээ сайн 시간을 хамгаалж 선한 일에 사용하면서 энэ цаг хугацаагаа сайн ажилд илүү зарцуулж 점점 성장해 나가야 됩니다. багаагаар өсөж явах хэрэгтэй байна. 그리고 주님 앞에 더 귀하게 쓰임 받는 지체가 되길 원해야 됩니다. Тэгээд эзний өмнө илүү эрхэмд хэрэглэгдсэн тийм нэгэн эрхтэн байхын төлөө хүсэх ёстой. 하나님은 분명히 말씀하십니다. Бурхан тодорхой хэлсэн байна. 하나님의 약속을 의지하면 Бурханы амлалтанд л итгэвэл 그리고 튼튼히 서 있으면 тэгээд бат бүх зогсож л байвал 평안하게 살 수 있다라고 약속하고 계시잖아요. амар амгалан амьдрч чадна гэдгийг амлаж байгаа. 그래서 주님의 영광을 위해서 수고하는 사람은 반드시 하나님 앞에 상급이 있다라는 겁니다. Тэгэхээр эзний алдрын төлөө хичээ зүтгэж байгаа хүн гарцаагүй тэр хүний төлөө тэнгэрт шагнал ураагдж байгаа. 함께 읽겠습니다. Хамт уншия. Чигт шударгын өдрүүдийг эзэн мэднэ. Тэдний өв мөнхөд байна. 네, 성실하게 살아가면 살아있는 동안에도 하나님 앞에 우리가 상을 받지만 Тэгэхээр чигт шударга амьдрах юм бол амьд байх хугацаандаач бид нар бурхнаар шагнуулна. 영원한 세상에서 더 큰 상을 받게 될 겁니다. Мөнхийн ертөнцид очиод бүр илүү агуу шагналыг хүртэх юм 그래서 аа. 주님이 주신 시간을 잘 관리하고 Тиймээс эзний өгж байгаа цаг хугацааг бид нар сайн зөв ашиглаж 하루하루를 정말 성실하게 살아나갔으면 좋겠습니다. өдөр бүрийг илүү итгэмжтэй ажилласаг хичээнгүй өнгөрөх хэрэгтэй. 오늘의 이 시간이 여러분들한테 유익이 되었으면 좋겠습니다. Тэгэхээр өнөөдрийн энэ цаг хугацаа та бүхэнд үр дүнтэй байгаасаа гэж хүсэж байна. 어떻게 잘 들으셨어요? За сайн сонсвоо. 이해가 되셨어요? Юм ойлгов уу? 아, 그럼 뭐 이해됐다고 해야지 뭐. За тэгвэл ойлгосон л 그래야 гэж 빨리 бодъё. 끝낼 거 아니야, 그지? Ойлгосон гэж хариулж хурдан дуусгах тийм ээ. 더 할까? 다시 할까? Нэмэх үү? Нэмээд явах уу? 오이구야, 야, 그래요. 내가 못하겠어요, 추워서. За би чадахгүй нэ дараад 함께 기도하겠습니다. хамтдаа залбирая. 언제나 저희를 사랑하시는 하나님 감사합니다. Үргэлж биднийг хайрладаг бурхан минь баярлалаа. 오늘 하나님께서 우리에게 허락하신 시간이 얼마나 귀하고 소중한지를 알게 해주셨습니다. Өнөөдөр бурхан та бид бүхэнд өгөгдөж байгаа энэ цаг хугацаа ямар үнэтэй вэ гэдгийг та бидэнд мэдүүллээ. 우리의 삶을 통해 하나님의 영광을 드러내고 Бид өөрсдийн амьдралаараа бурханы алдрыг харуулж 하나님께서 우리에게 맡기신 모든 일을 이루는 삶을 살아갈 수 있도록 역사하여 주시옵소서. бурхан таны бидэнд даалгасан бүхий л ажлыг бид бүхэн гүйцэлдүүлэн амьдрахад та туслаарай. 우리 각 사람의 삶을 스스로가 하나님 앞에 잘 관리할 수 있는 지혜와 총명을 덧입혀 주시고 Бид өөрөө өөрсдийнхөө амьдралыг бурхан таны өмнө илүү сайнаар удирдах авч явахад та бидэнд мэрэгүү ухаан болон оюун бэлгийг 하나님의 өгөөрэй. 뜻 가운데 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. бурханы хүсэл дотор амьдрахад та туслаарай. 우리를 사랑하셔서 구원해 주신 예수님의 이름으로 기도드립니다. Биднийг хайрлаад аварч өгсөн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. Амен.